Ninawe kwatyo muziaisi wa Mutongo TV ngwatanira mukamba watinda nesa na watu wa nesa chuma kiuchonde tutana komana initwa komana vai kumbeni ya siasa otondo na kwathie wa chuma mu bitu kana tweke waje tukethia na vai kumbeni wesethia nitwa songana mbe na maondo la twitha twiko na va kalibu wengi mwithukisia wa Mutongo FM ondo kini kilungu kila kithia wanthini wa Mutongo TV na Mutongo FM kwikithia kana mbai ya mukamba yonde mwithukisia na muziaisia ni wasubika na ni wasoma maondo eli atatu yulo wa maondo ala maende vanthi yetu ya Kenya na munoke wanzani cha uteti wa Kenya witha kukila ivinda na yu maundu no manavinduka o kila ivinda o kuchete maundu make uteti no maende na kumila na chambe ni kwamba kwete weke onondo oselewa kiwoni cha umundi indi ni twavika musongo ase better late than never kwa twevano ainima kwa ni mavikie ateo umwenda na vika na ndine tha ndimukwatia ndani ya dhayosa simu yakwa ni mheshimiwa Francis Kavio MCA wa ward ya Kenani Mathatani ndina manya mheshimiwa ni bawalika anona mutato mumanda anaya na kunifahamu kana nukuka twamwetela aya makuka ko ni motweke anondo oselewa indi netwavikana ayini alangi ningomanenga mwanya wesethia nima ukethia na ni wa mana nimo unikenda twambe kilungu kitu na umundi watetwa sisia kione chaku ni unena ne muvyo ola withiwe kuosiwa chumani ki mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa kapinda kama no nethiwe aweta we mwene no nawete kana I will engage kana nengwetha ndinena nya na Raila Odinga netwende na kunenanya ase kana no we Mutongo wa Azimio as we speak ende asyokenge ayumeli aweta kana ithie nyumba cia mauvo na ndekima mauvo nituna osioneni wake na inda nawe tu na inde yathingelela kana we ona atiwa ongamete weka aende na kuungamana akenya na muika wa Gen Z na athingelela kana we aende ya kwikalangalo ya olei umundi ni watinda ngaleko cia Kimani ya mambe ngaleko cia Embu mumavu mathingaliko cia Kirinyaga vala meriwa mai vika chathine cha uthaithi na ni maende na kuthingelela kana Kalonzo atongo yala me na Kalonzo Kioni wa Malwa na Alangi ufadi na Waititu gathoni wa Moshomba ne mathingelela Kalonzo no Mutongo wa Azimio na unene kubane ukwethiwa na umbano wanza manene ya Azimio kunena ni ya yulua maundu ala maende na vesi ya ikwendekethia wesethia ODM ni avetangwa piu Azimio PNU DAP na Jubilee ni mathingelele kana menda chama cha ODM kivetangwa piu na Kalonzo nake afikiana kuetakana miana ya opposition kana ngado ya ulei mbungeni nene yalitogwatiwa ni chama kiserikali ni ta ODM awetakana neme omwende osio Raila Odinga kuthi AU indi vaamusi ODM yevetange ithi serikali ni mumatiwe ngalekoni ya ulei ku no tunoni Kalonzo ayendo kina matane sioni indi mwene alena na kiutu ivana seneta manzo munano abakupe muno mheshimiwa Kalonzo na no kwitha itutabia maundu eli atatu yulo wa mauneni asu eli Kalonzo banethi wa maivitu kana na indi maundu ala yonde maende no kitika ikulu yaku woni ni kwesela ili itatu kenda imwitano namba yotoni mukuviva tendivi na ndeni wa namba akana ndeni wa mitandao yitu ya Facebook Mutongo TV Mutongo FM page ya kwani rasta sikithuku anzo moto live ndeni wa page isitatu na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV FM official subscribe or you to 8k ni muvya muno ando ngili miongo nanala methi do ma subscribe ndeni wa channel kitu cha Mutongo TV Stock FM official cha YouTube twende na kukwatiania ngalekoni isu kwanda ya kutulikevo tuvose musawa ekombeni ya siasa nito rastas kethuku wa nzomo yes aende atongo ni kwatia mwatinda nesa na nikaribu muno ekombeni ya siasa umundi mbetikile twambie vaya kwe mheshimiwa vaya no presidential candidate no we na momo no ko ekombeni ogeza vale umwe amba kwa ndizi aendieko karibu sana daktari. Thank you na asante sana kwa kundhocha katika Mutongo TV kumbia siasa pamoja na tukisia maku na popote walipo anduonzea laka me katika
taifa la Kenya na ulimwenguni kote wanaposikiza na kutazama, yani kwithu kiisia. Kwa sitwe ni to Dr. Jeff Kaluyu ni ni visitor kana ni mweni wa Mutongo TV once or twice na nzomo. I know him for almost 7-8 years since he was very little. I always shame him for that, lakini ni asanti na presidential candidate 2017 na Ivinda ya Kelly the second election I was number 3 of one independent candidate. Oyuni Mutongozi wa chama kita wa Unified Change Party na clarify ndi katika Azimio mrengo na ndi katika mrengo wa KK na nitukuendeonena na sindu ilengi. Thank you so much kwa kundoja ba. Karibu sana na ino sene Dr. Kaluyu ne wati ingine momwese bano ye kombe ni siasa ni wasi okethia muno the around ni kwatia wena muyu mwe kuma waka Kenya. Yes, this is my fifth week. Indi nikala Kenya nibukuma internationally nikita kukuma basanga mbe wa Ilobi. Indi ni mukambe wa Nairobi. Onagwe kala atwe bukwe mashabiki inge muno me kombea siasa. Metha no megwa. Thank you. No megwa ba metha madre muno kuma kale kwa sia US. Nende senator karibu sana kombeni. Na kwa masitoni Daniel Kitonga Manzo senator wa Makueni Erastus Kithito kichumwa kena maono maingi muno isi wa chumo si una bitie ne twaendie kuthaithela AIC Makongen Thika ndo mabutu athi university nenda muno ya matatu na andu moka ingi muno mautu bewane atongo ima Azimio na muno wethia baba yao ni wikiti kwoko muno na wethia baba yao kwanza ende na samuno na andu makiambu omunthi nuze kumeyo kumaila kuna ina bombano wa mheshimiwa wa Vinya kumeyo mheshimiwa Kalonzo Thito na mikutano ya thiko thalela ngaliko cia Embu na munthi kwa chama thi ngaliko cia Kirinyaga kudugweta Kagio bala twithoketwe ni mwanake omwe wita wa Njiro wakili ni kwa tena wonete wakili wiki ya mwani ukutha enve umwe wa mawakili ma Azimio na chuma kichu kite na tukathi Kithunguri kwa Gathoni wa Mushomba na Gathoni wa Mushomba ni winditwe nuna ikathiani kuku Masaku na ngaliko isu cia Kagio ni waumia uneni mukale muno na uneni mupyu muno na Kiambu no zikikula karibu milioni umwe na ni sehemu imwe ina ndume ututhocha nesa muno nuze chuma kingi no twaendete Kiambu town wethe kuma luga town kutuma luga ndu moka ingi muno mombe yaku nuna ndume ku amena mathina muno ngone yulu wa serikali lathivo netulika ukethe andu nimekuwa matenda amena mema kwete serikali ingi negwite akambo kuna ngoci mukuku otumemeni oku TV ni magazi ya ye yuetiliga serikali ni yuno zithia tenda usovya serikali tenda ulika serikali ni nguo haya ende senator wetawa chuma mwetu na alikana atia na muona angukite nayo mbaya sana siona kakilipo ayethioka oyanguka nayo ngaliko nizu cia Kiambu nende musesi akalipo omonde twi atatu twetha twi ana otondo ukona na nondo wa mheshimiwa Kavionda netha aivika na ndiye kukenganya ndina mana itumisi yakolea kuvika nondo simonda nosa kwa simumbinge na mutatu wa Mumanda anona konfirmita kana ukuka ikumbeni ya siasa kwa twetha twenake otondo na otavia twina Tongo Yasu twina Dr. Kaluyu na Senator Manzo nimwatu kwitha twetwa ise kumbea siasa na mo kiweone cha umunde na imwe kwa imoto yambia Senator bitikile nambia na kunikena nethi balawe daktari otondo aweta ni chuma kili tuna maundu maingi indi nondwa maundu ala maende ma broad based government nenda tusioke utina over ni kenda tuke tukwati yani sena kiki ende ovai kumbeni ya siasa yetu twinenia muno yulwa Mutongo wa Azimio Raila Odinga kana Mutongo wa ODM Mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka onana wo na ndi twazia Raila Odinga ala methi tumeatia uteti wake undo wetha na unana na serikali etina wa kuungama kivela cho sumbe avaloka aithengeania na serikali ya moi ni walikile ndini na twese moi weta wa professor wa maondo maki uteti umavu alika ya Kibaki umavu alika ya mheshimiwa Uhuru oyendeni wa serikali ya mheshimiwa William Ruto ekulu ni mheshimiwa Raila Odinga na gasi yoko alika ya Kalonzo ekulu ni aungama amaluke
nikenda alike serikali ni kana ni cha unondo andu ingine methi to maye kulia mheshimiwa Raila Odinga ni opportunity kana ni cha okethia kina thina muno kwake nondu ondu nawe ta serikali icio onthe withi twalikite ni tina wawe kuungama ngombe safari tano akaungama akamaluka na hindi serikali yaseubwa ahilika serikali kana ni moi kana ni twasiane political genius Raila ni political genius kana ni mundu selfish kana sire ibinaila waligete serikali ni ya moi Moi ya retire ni wono kuka kutia Kibila na ila wethi yundu nethi wa banyu ba Uhuru wa Kenyatta akila nilia kwa mituke muno alikanga likwela ya Kibaki na nundu niwe akamba maikulia muno Kibaki ne kuyo nimekalile nza serikali miaka mingi dise kuma matani zana Moi 88 kadile abingadeta na serikali ngina tu otu sini miaka 14 okay metia tatu makula ata ukwata kindu na te yumeisha muno munene wobinzani na yuko bibi na Raila ni wocokia kirangia ingi okasia Kibaki tosha na to so sugumbe na tu otu na tute kalanga pali gaithoko nundu aitie ni wenda ni waileta utuika prime minister kiraidu murungi amwe ke katika katiba na serikali ndio ambao undu utewe katiba niwe waimisa wa justice na kondo wo kwenda no bendu kuwa imetoke muno na nipota mbizi masungwa na mayu tuyenda katiba kapindwe na ko kakauka esungwa na yukae manundu yu sindu ila Raila wenda itaibo na ni wizira ila mekio ila mabutu pamoja na mheshimiwa Kalonzo ta mawaziri na tuwe kalanga indi yu au mayu tuo 7 years ya Kibila na ila Mwai Kibaki was Kibila mheshimiwa Kalonzo vice president kwenda ithoko mbinge muno kuoka whether ni kwa sababu serikali ya nusu mukate na serikali whether aina kama muno kwa chata prime minister nonengi wa nusu mukeka yo na thikundu ndegwethe ya kwena sindu cia state no azia no munene mbe wa vice president no munene kwe vice president whether ni kaumu kila kini katiba Kevin yu Kalonzo Musyoka niwe wa namba ile na nipande yu Kibaki etikela mase obya na Kibaki atuma yuna ke Uhuru ungama na ituta ungama na Raila na ela twekio yu twabaluka mukondo wa mbe twakuna wae mukondo wa kele athiandisheke na ndata bya Kalonzo ndata bya agitieza ono Ruto ndese magitieza na mutumia kuya television ine ikethania na adiga ibinda yu ndane ngwa ma minister kana chochote kila je kiwe mase ubya handshake andwa ma chumlini malungilwe ibela ni cia mbunge na cia nengwa andu amwe maazimio ibinda yu code 2018 NASA code ya mbenge ya NASA yu kwa umda yu na ibinda ni nitunokieta namba kwikia maandamano na ndo ingi muno moawa na maandamano maitu maithala Raila Odinga ngale yake ni athawa muno na isasi na kusenera nondo kiucho ndhe twese ituke imbeyu tuke yibi carry forward no you ibinda no nigwa ulilikana kokie Obasanjo na mathi ukomana na Ruto na Raila na bauma yuja kuthi African Union na bambe kwenda na ushirikiano o wambola na hiyo nina Raila Odinga hiyo aluzi ni ya mwana mwa senator niye ndiye wakilisha chama kuna mheshimiwa Kavindu senator Kavindu wa kuma saku na Raila ebo na mukao wake na timu hiyo ndhe ya ODM na nenda ukwe kana Raila mundu we mivango na saa inge uketa balukela sindu yuni bana bikie bandu wethia kibila chake cha unit cha hema kuunga mola minister wa Tanzania na wethia yu serikali tite muthethe ciondo ya ile tendo imutethia bana bikwa bandu kate yuna agency mo kila nundu wa finance bill ila itheta azimio ni twalete la agency no kie ine dia revolution ina ikale muno na kyo salamu anyabu abanga huyo ambe merikebu ilikuwa imekwama kwa bahari nikaenda kukwamua
yu sera yu mwanya bau akwatania na Ruto buna kweka kweyethela nendo situation serikali yu sera ka mwanya ka pa na kampeni yake niende nesa na bala mundu la wa Djibouti ni muvala ni mundu wizike Faransa ni wizike Kizungu na wizike Arabic na Africa ndisi ya Kifransi ndizo mbinge kwezi ya Kizungu kwa kampeni yake no yende lakini kila ni musome tena nisi nezaki ona thia ndisa baba inde alawi ya ndisa baba nende ka umuthei Ruto ndisa ka thomwela ku negina no munenge madongo nangi twa within twa kala mwako twa kazia nitwa tata ni ba ema nuzi kila kitu makie mai ndiko na jumbandi tiba mwekwe Professor Ndungu ula wa mwalimu wake ule yetu ya treasury na thina munene wa serikali ni permanent secretaries permanent secretaries ni nditumo no si mathina na mbinge itezekela ikwetie serikali kwa hiyo serikali itwa ya ni Ruto mwene okay minister ndewe ya permanent secretary yuko wa ambadio na mathiku no kwa kabinda na ningo na akauma lakini theater ize theater la ila ingi theater la ila ingi ithia yu nitwasie mukondo wito na nituendete enda ka twatia twa mubaluja alikezelekale enda olikozilikale ni itu kama mandio kila tukamumandhia thank you senator daktari yes karibu yengi tuo ba umwana nyosu nwele to yate yo siasa ino siasa cia mheshimiwa Raila Odinga kubikiwa bau manzo no atwele ciondo we Raila we the la serikali watu cia ni masabu magetha akonite nesai kwi andu amwe muno akamba me kuona Raila ungama abaloke nikenda manyondo kulika serikali itina serikali kusioko nondo kulika serikali ni cionde byamwe me kuona is either a coincidence ai serikali ya seugwa mheshimiwa Raila ye akwiyethe la serikali kwa kwisilia kwa na it's a fact kana siasa ni a sport kana ni thao na no muvaka umane vala ukuthao kila muvila waku na vala ukuka kumilela nindo na kwasia kuyanana na matukwala ni musiaisie na miakela ni musiaisie Raila ni muthao kimuseo wa siasa na ni weletwe siasa cia Kenya na ni wizi valapo kunila muvila kou onethiwa ni kupalukila manda kunoa sometimes kila tuita ukikamba ni vanini lakini calculate na no the same calculations yena Ruto ukikwata group yaku ila ikwatia all the time na we make sure mwiva mwe serikali pate serikali uwe waku ni undetermine kana serikali ila yokite niwe umeform tondo Ruto wa formie serikali ya Kenyatta nundu kembwa ni wenda the service serikali ya nini ya Raila nundu aena na that is the trick wa service so kuka ku negotiate na kunenga ni grievances kana mateta iteta yake no atwa yoyote no keza kwithia serikali ndiendea ate atamulishe nundu nonga mi serikali ndanonga miti serikali na nini maandamano na so in that sense ni mwi na niwezi calculations. Now I want to step away from that nundu nye ni kiongozi wa Unified Change Party as a you know party leader. Yes. Na wasisia atongo ya ingi menenea undu tutona kuosa kivila undu kivila kitona kukamusie kana undu kitona kuthikula chuthi nyeta party leader wa Unified Change Party nendo nenea ni wiko mwau utona kwika kula kwiandu na tutanathi bandu basa nundu my friend Senator Banu wa menene ya Gen Z ningwenda kunena with clarity kana pena othesio January 13th mwakono ona maandamano maingi matanekeka Unified Change Party nitwa sisi kuma chama cha sobwa tuona andu mekwenda sindu cia chama menda action menda kutwike kana kwina focus na maendeleo katika ilungu cionthe ila mafocus ite on even though tuena chama twasovya movement itawa we the people movement wathi katika social media siakwa niko sina January 13th twame launch twambililia we the people movement
isu niyo twambililie na tuonie grievances situ ila si very clear cost of living na ya fuel iwe muno ni NADCO nondo ningi Azimio kwa ina Azimio na kwa ina KK na Azimio ma lead the charge nikenda ma negotiate moke katika table make a dialogue meka sindu ile ingisi on there ma kiti yo ku negotiate ibela sia opposition leader this and that lakini matia ila ye grievance nene yandu niyo cost of living meka na nayo matia ivye January twaselela vutwasia cost of living economic growth twasia lowering the cost of living diaspora idhi katika on the table and I wanted to be the end of corruption. Now fast forward Gen Z yoka so Gen Z yoka ya line exact the grievances ila twinayo problem ya hii they are leaderless na maina platform nundu tuokie before Gen Z twina platform na twa lead the charge na declare during the platform ya January 13 that I'm the opposition leader nundu opposition ye itana yaemwa ni maondo ala tuona ni meni you know what ya new opposition leader ni direct opposition leader na ngotabia nundu Gen Z nundu ni twa align katika their grievances na maina platform I have the platform which is we the people platform na our mission is to take our nation back na then to in a movement so they can join us. We were there before they were. Now one thing final I want to say is that some of the leaders moko you are either with the Gen Z kana with the government. Yes, we were there maiva hivindesu ingi moko dandia umundi Gen Z ya mbilili na yatunga platform ito twaivo record yo iva before Gen Z makoko weta Gen Z Kaluyo yasia Mheshimiwa Kalonzo na kina Manzo meko dandia onzelo makwasia kana nini Gen Z ni tuina mo ivye twaimbe wa Gen Z na our own grievances sia line na mo kwa utu imadhocha moke kwa utu yune ya ila politics sia hivyo kumantene nundu izuni sia mie na kengwe sia maana in Kenya will not be where we are twenda forward looking politics ni kenda wize kwithia on a Gen Z ni oka there are about 8 million people who never voted Marco on board plus they changed their mind from KK and from Azimio na Azimio is Raila is Azimio. So every party agree kwa Azimio is already on the government. Kwa hingo opposition clearly in Kenya ni Dr. Jeff Kaluyu na nina declare kana I'm the opposition leader. I'm ready for that debate every 2 months till 2027. Make Kenya great again. Senator. Aya. Senator tuwa Hello, you declare no opposition leader as inyo Azimio mu serikali ni nondo Azimio ni Raila na Raila ni Azimio kwenda na Kaluyu inde tuwa bumwa nane osu kwe bagamba ingemethirwa mainena na twithirwa ba senator twinagu kuma 2021 twambisia bano na akamba ingere methirwa mayona kwanzia mukanenge Mheshimiwa Raila ethirwa itumia akamba na iye kulio ni na kulio no ni ethirwa akamba inge mayendo mana na nondo we are the right person to answer this nondo withaba kubi muno na Kalonzo we binda ingwa turabise kana maiko ni kula sitha yuye wa wenda ko na yesa kuibo wa wenda ko we mundu okukulia we Mheshimiwa Kalonzo niki ukwate ani ana Raila onetina wa kumutumia na ikwe binda yaza niki wenda amwatie na oyu undo kunena nitumone tane netu kwa binda yingi nena na indi oyitina tweza ukumona mate yani niki umwate ya kithemba kiu ndikubona matete yani yengi lakini umanyakana umba no latwomba niye ba jupu andwa ingi ate imara ilala mayebona muno ma MP mayenda ngeweno ya patukike ODM ni ya likasilikalene kube andwa ingi muno ma ODM madanenda ngeweju no mundi onandwa asima ODM mukanena mona atinda ekundwe na Mheshimiwa Otsotsi na Senator Eddie Cage na yu mama kwa measia Ruto ongamana Kalonzo ongamana balamo ni ma ODM makakunia Kalonzo kura ondo Raila ole akuungama na scenario la nyangona yokete Ruto akaungama inge ale utsemba na ababuto no bikabandu akatsemba
akatiende Ruto akaunga maingi na Raila akaunga maingi na Kalonzo akaunga ma na yu ni jogo wa uneni ulawi kwetwe meati endai ziligalene Nwe Kenya registered coalition ile yu coalition ile si kwa mabango ma serikali ni ya Kenya Kwanza na ya Azimio na Kenya Kwanza ni hata ya inge tu asabia mbunge o Azimio niyo ya ina yumbe inge lakini moyo nange mathoa na mathi makiranile no mumezi kuga yumbe inge muno makunitwa na Azimio lakini makiluka yuke kama kiluka serikali inda no opposition na Kaluyu ni wezo America kwekawa umunde Democrats masumbekete men a minority congressmen and women yanuke they ambunge yumagu ma opposition mwingi kwa serikali kala aitwa yetu saasi yonde lakini mabikasa ni tuile na ma senator ma Democrats ni mama ingi yuko ndo kwa coalition ile yula size wone serikali na yu mone Kenya Kwanza nelengi ni Azimio na yu Kenya Kwanza inatuweze na ajumbe ingi na yu ni mongele ilwe ni Raila kwa endwa anduma ODM amane mawaziri yu anduma ODM wala membunge maye kala opposition ndu maima sisi ondo baileta ne manenga ni ebela kwa mari prezio wala na manenga tena ne tekwesa kubadi ngina kuyo kotie yuko uke kocho ake kocha Raila nuna kelile ana liga serikali ni yana serikali tako ndu woyu no bagate masukume mati obinzani mathi no wagone kana Raila na Ruto maendete matenando andwala mana makoniye kula matenamo andwala mana makoniye kula na thatu muno nundu akenya ingi mena thina mwingi muno kulingana na ungei olonde serikali ni la bombezo ila nini zi kumbania na utume imuthuku wa imbesa ndakona ngangelakanio zisiwe thibo ulikana na Ruto ayasia kiwanza cha makuwene kikanda kikithelu tinami tatu ono mundu gitathela na weta kingi na ingi na cionthe kwanza ile ciina kuko Rift Valley icio nthukangu icio ciitwe mbesa kuici kwito anoka makuwene atuka mosumbe anazia nyumba ila cibau cieminewa mituke itinaweza kuza kuminewa anathi kulonji lelo malonjite yani minewa rundi example ngenda kuonia yuka lato tambe yani undu twinetha oyingi bite ulelo we ba muranga ilo na ndi muranga wai wa 2019 na ukaandikwa kiboneza lakini okusobya ka ceremony ka kuka kana kuye Kenya 2.7 million lezi ali downgrade lelo zuke dai mwana ke muno na mo ene insurance ya president na ndo lama na ndi mana tume million miongwele laito na kweke ona nda kilomita kimo chala yuko ndo serikali zina ngui itaoneka na hizo na tai ni ikuli yakwa ni ikuli ti olwa kwatiania no withi wa kwanza makanenge tuinena na kamba bano mheshimiwa Kalonzo Raila itetheka na ke atethekea obau no witha no maiso yimwe la gisa ida na gitumi kumwatia ndiga yendi ndo akaba nemendo mana niki umwatia oneti no kumwatia na nenge katika siasa sia Kenya no mpaka wike opposition no mpaka withi ona ila matutumije na ino ndika na ila twa njubu na ndika kuchioka ingi mutumeto na imo nda tumikie na ina tumeto na kaingi na nyena lile utumeka na ina nini kalandi tabia enzetu lakini huyu Kalonzo umisho mwinge muno na kwekea kwinge na nenge kibaki ilio kibaki kalao kathia muimwe mutaimwe kaingi ni weta fence sita lakini juu kondo Kalonzo na tuiye wa mwana zuola yu andwa matuthulumiye atwiye paipa thuku muno ba unjubu ndonda bae batio atwiye na nyene zira ila zindu zino kuna nundu nangitio na thuku mangio na ngena tio obinda imondi andie na ngeni twendete kumya ndu ba ndisi yae tathitwa kunotia ngazi muno nae wande balika na abanga imwana ila toka na cyo niciulika chavina ibu ndona mumaneye kwa una ila nguni na inaranga mugutano witu Kalonzo atwiye tuikaumela ila na tuikaume ODM lakini ki principle nundu mmandi serikali na itu tuina serikali yupo tutemwe lakini andu ma ODM agenda isa onda uthamia Wiper kana kucioka
tuima vingia magenda ungamana chama kitu tuima vingia Raila Odinga keza kwenda kwa Kalonzo tosha tuimo vingia Raila Odinga koka kuungama wengi na Kalonzo na tuimo palucha nosema ungama atatu baimu ndwe kwa 50+1 lakini ulo endwemwe nutona eka ndeli na namba ile haya asante na kungamila buyu gito no choke woke wene you and other kulika serikali ndo mwana one party system na tuzo na one party system imaanisha dictatorship na ndo kutumika na yeye ndo bakapenda be mundu no kele serikali onamba no umwe onamba no kaloyo weka lakini nakwa ni ba kukele serikali asante katone kaloyo mwana nake tuobo yoloa akamba ingemedi tomayona Raila kumatumia na ikwe binda yasa na aingemedi tomayasi Mheshimiwa Kalonzo no edito aimatwa kwa Raila yukuli ingini weso ongea yoloa kiune kulete Mheshimiwa Manzo Niki utonya kidhamu atia kwa woni wako no kuona Mheshimiwa Kalonzo kwanzemwe kanengi ibinda ibikie wesa hivi ni webe tanga kutongwesia akamba na niko kwena tongo yange taku kwangelekanya no ngamete kibela cho Sumbi 2017 na ni kwate 2027 God willing will be there no kuona ibinda ni ebikie wesa hivi ni wa kina kando na kunenga mwana tongo yange taka luyo yuni tufikie nimwitikana na Senator Manzo vanokana nitwithite twitumika nai tatongo ima ilembeta ya ukamba twithite twichangia kikura anduni ma ngaliko bingi including baba lakini twama twaya andu na etha me opposition kana makwata sindu cia kiserikali bado ukamba tuyutetheka pau ni ngwitikana nake lakini bandu balande ni natashwishwi ni kwasia atongo ima kwitu metikila matumiwe nainiki twenda atongo imena backbone utona kwia mundula mu negotiate nake kana as long as kwitu ni katika lembeta nundu nutongo iwa kutetea enendi onetha na kamba ona makenya yonde lakini akenyezu yonde ni ku benefit ukathi Murang'a ukathi Kisumu ukathi kundu kungi advancement yende development yende eneza indi ukamba pwe mundu wangu liliogite kuongezia kana kuno Kenya nundu kubwana na kwa upe muthemba wa kututumia we need na bebi twena wonzu wa both baba na tongo yangi na tumekishua tuikwasia ODM sometimes niyo katika serikali Azimio ala monzeme katika Azimio mbe katika serikali ndizo legali thank you Senator tuimwe kwa wina kwa na thank you for with your wenge ngalewa waba so ni Azimio ala Azimio mbe katika serikali undu no pe muthemba wa kukengedia atongo ya langi na wilika serikali kwa undu kuona grievances ya Kalonzo nukwenda kungameweka atie Azimio ailito kwazia nina atie Azimio directly lakini si ti umundi tuwaipa na unitu katika Azimio izu nditooneka na undu baba peki ndukita wakizunguka na research science kita conditioning wamanisia undu ona ewa bindwa mende ya ngalikwezu na ki physics ito kinetic energy ngalionga motinda awendete ngalikwezu yuto aengemea katika baba tongo yamwe alama aengemea katika baba aumapo matia wa me confused kana mendete the wrong direction umunzu kiza kwithia ona wathi unena ba Kikuyu changamwe chani popote bithukiiswa baba tevo that is nadigwe ta Kalonzo wekanyiweta even other Azimio people amwe mekie kuma mathi no kulia wa malo mepa Martha Karua mepa na ngulu wisi yonde kwa tupikie NND including Gen Z ni maisie utongo ula tutuye na uo uyu tutumikia na nitukulia atongo ala matuye mevo nini competed against Kalonzo na Raila nini competed against Raila na Ruto na Uhuru I had to do opposition research nini mesinesa undu methe amakika na whether they are here or there nini zala me backbone na ala mate backbone mazi ondu mundi uni mayasi ondungi NND ni manokile manazia including through Gen Z na including me first on We the People movement in January before Gen Z were there twasia ni bikie bandu nitu manenge ndaya na kuwe maitu twikwasia ni mabuku
lakini nivikie pandu pa kunengane muti katika relate to the next generation of leaders na nivo netelete muti nisembie nundu mahitaji ma iyo timo mahitaji ma umundi nikuotavia neza andu ingi alama na atuye matongwazia na nitukwe andu makubi miaka 50 yo matongwazia maybe wrong yuma kezo bika yethani makuona chances yo umundi niwo mobinguka mevo after 50 years I mean the next development ikeka ka 50 years ni ndina 50 years siya kwetela development ile kwendekana na mathina ala me Kenya ni ma umundi ni twa manenge ndaya ni manekie neza bala mabicha mena atona piu bala batoneka utoni wo unanao webi na nevi kio bindu wota tongo tutu bindu wota kuma wao kamba ni ready for duty ni ready for duty kutongo esia ukamba kutongo esia Kenya na ni experience among my competitors international experience. I have been a presidential candidate Ukamba twice, August 8th 2017 na October 2017 and wengine maziana I'm the most senior politician in Ukamba umonde nondo ninye nizembete twice for president in Ukambani lakini ulogo ndo wazia no munena ange whatever it is this or that lakini nina support ya Gen Z nina support ya those who never voted na ni more than either to akwatie 7 million na Raila akwata 6.9 na those are 13 na 24 registered 8 million maya kata maya vote na kuongela Gen Z you and wazu moka imwena kwa mwena manzo na nwedi kila katika opposition itawa so ivye tukethia tutona kosa serikali na tuika mistreat Kalonzo Ruto Uhuru anybody else ivye tuikatika different level na Gen Z ni na lele Ruto Raila kinena aneiwe Raila aneiwe no tuikwenda maneno maku ndundu tuikwenda uke kuina kutuya niwo tutabia na atato matabia monga mikindu kila manonga mitie malea the same as all members si Azimio lakini andwange twanena ni makwithukisia nithi twini katika street twinena na mwana ni on the ground na ndiye kona yiwe mweka na yembe mwe so we are ready to go forward na tuimanenge ndai ya na me safe tukama kulia consultation ya balance as I lead the opposition. I'll lead the charge. Yes. Aya, sinza ndisio kete kwako. Trovu mwana news omondo atwende nonene na muno twenene lo mheshimiwa Kalonzo kwetha matani sioni. Ninde twezu na neni nasi wakaje tiwo ndanasi lakini be na video ayazi I will engage with Raila Odinga bado no mutongwe wa Azimio. Ndasi wakaumelaza media we reported it wrongly. Aze tukunie sendo na aze tuinawe lakini no mweno eti you mu Kenya ulo ithetwa yate ya utetu wa mheshimiwa Kalonzo Musyoka nukusenga ni maki nasu maki ma ainena kino na hizo wakayasi aje KT jone nawe tu ndinawe tu senator ntisi tawe mundu wa bakubye muno wake ukona baoneni ma muthemba tosu tameo mwaizi yakuna na bado yaze aende na kuyala ina Gen Z na Gen Z amwe amethukizema yaze ithi tuikwenda anybody tuikwenda mutongo iwo wote ithi tuineza kwaje tuinangania lakini mheshimiwa Kalonzo yaze nina Kenya na Gen Z muthanza sundia ina lakini ni wa commandant na andu ma Oslo na maombanite youth Gen Z na muno ma university na kwa makulio ni mokie na peke duenda kusungia na ina weta katika concept ya nation kana ithie nituyumetie kuthi ona tutena Raila na huko part ya makulio asu mana kulanga bwe binda yuyu na wetie kana numekwenda kwikia mukutano ngiuma wa mwiso na Raila na Uhuru epo na kenda yuma tani sena Raila lakini huyu baunda nengoke chaneza wethe ana sisia itepu yo thonu nacio na review nye mwena ta mundu nai muthatu muno lakini la nacio na review na nona statement ila yumia kuma kwa chama kitu paito pa kwa clarification ni journalist we mwene na ni wa mungoke isie na nene theto ndio na yu media ni blame ya media lakini nene thukiangizio tumeme nethu kiangizio citizen nethu kiangizio Citizen television whether kila mtu wetu nuenda kwikia Kalonzo bando ekaleta mundu te musimamo yu sai wikite musimamo mukale kuna otabya nyondo Kalonzo operate ya nekana ndakwenda kaona mundu
ndakwenda kauna mundu enda wendea lakini ndaenda utianangania kila kindu withie ni mutaani jo wa satani na ngai nona yundu yu satani ni watani je na ngai hivyo nditabe na we kwatu kana makacokera yu mheshimiwa Kalonzo ndakwenda bailu ndawithie nange satani no wiza wino wonia kibinda Yob aga Yob ana manga imeto akathi kuna ake Kalonzo enda ubangithia withie kweso kwitana Raila timu bingie vyo no okay lakini withie mutani cyo izie ni tukwacha penza na mutani kuna timu ukukwacha no yombanite kunena na Raila yani you make your talks nagenda withie ni matani cia na cia ibinda yokete Raila kesa kuka ndamuleapyo nangila ila ndeo wandu na ndecha mokenene heo wandu na ona balonda za usinda kuda na nusu yeta ya pinda mwingi muno kampeni ila ndwathikitwa ila kwanza ndazi lakini wewe no watu yemwege yani sikita kuyo na kina jensi ni manete kile no mama no ya Ruto kula matole Ruto nda kwa njoko no sumbe mwemie na ngunaje ula swala ila no withdraw Ruto kita usambati ya Kenya yu akwatiwe kabakala we na akwatiwe no Raila ninginundu Raila we mwene ngunzi ndineza iwa Gen Z mayaje kana ne moyo ningo rabyo bo wa Gen Z yu akanga rabyo bo wa Gen Z nundo neyo afternoon yon then na semblance ya UN General Assembly na ikawa ni student leaders na students bingi ya university tuko maneta Kenyatta University Hall nina omutata tine na UVA na niweze kwanza boma etie leader woni omutata nenda urabya nini ele to Gen Z neza monango na wanda manobo wa Gen Z be ibuku ya ndikiwe 2014 yero the leaderless revolution yuduka sawa Gen Z ta leaderless nduka sawa ta itene Gen Z siene na none uyela jina mbyo muno ando na maiti na tinwa na nenda urabya kana pa mutandao ni mebanga kila mundu ni mutongoi na nimeanene waseme edana ene lakini leaderless revolution ilio mundu kakane mama nie kiongozi kaka loyo kwaza kaka unwe kiongozi ula unaete toka negotiate na Ruto la weta na kiongozi winda yuwe America wasembele bano tuko ni kubyo bakola kubyo beto Kenya kanoka kindi nabe okethe atese wiko yuko ndo wau nena kulile Raila nye ni chao kiutumenda kwiko na ambia tipu jupu asa number 1 Ruto nunuko kutumia police brutality nuko kutumia army na nunu sabudu andu alame omulea ko na kenda mathayo mainga ngi maika strategy mone ya kwamba kwiko none se kana nengebe na ndeto nene se bai na ndeto cia African Union yura ilanda naye ya the African Union agarabye ndingi ondo cia rete kwikala ndi akenyete kalika uko na bibe na challenge kondu wau siasa cia Kalonzo akuna ukethea ndekwenda kuemano nandu okay na ndekwenda kutilania zindu byo nabyo ni watia momo we mubingwe undu mundu wenda kwisa kuka nijo we ainde ulawathi wendete muno wazia asamanizie kwetela ndo ingine sema ina saazia kwetela menda zindu bakwa bau kondu wau ningwenda kwasha kana uneni wake nutatie ku correct na kila wane no munthi on track kana nugwithio sumbe na ketho leveni na ndeso kanetina na nuende na kwata ndo ingi muno mo back tina ndo ingi muno maatianie na mheshimiwa Kalonzo ona Babu Wino tunayo nake timu nzungu utabasia pe mundu la wetu anatambea mundu ka mwingi muno netugete seneta kwate kuno azongea kodi yako thank you kuo kwata kwa anatembea yu nogete bu kadu yoto kwa mheshimiwa Kalonzo ainena ki seneta no clarify na Kalonzo mwene no wethi to ainena yudo akiuna nene seneta no ateta ILS ya uelesyo kabisa indi nukuona bindesi mheshimiwa Kalonzo wethi to na Raila yonde baka umonde mheshimiwa Kalonzo ite no kuthile bene nukuona atopoa atena Raila ningusokea ndeto nine niyetene ita wa conditioning nye ni research scientist in the health sector na ngautavia kana uinyue yasa ona hii kupe ngautavia 90 times
uthikeo ni ukasisia indi inyu yakwa ya sabituniki no kanzia kwi andu inyu yakwa ya just uki express ukanzia uchanzia kwasia inyu yasa na in fact ndio inyu yasa ziza kwa nini ngone senera ma tuo wetu senera wekana nangwe so nini what happened to nini nundu nibethi twe Raila convince mwana witu Kalonzo emwe atutwike this and that na be undu ni wamanie kisi syake ona lea azia ninyi nikethe ya mundu ula mudogu muno na kwatana na Ruto ingi uni na Raila wimwithe na Raila ginyani veli manifesto running mate 2022 yes gina na manzo niwazia ni wenda kwithia abingwite miango yundu ngwasia ni umunthi bala babikwa na development nye ndikwenda kunene ya muno ulokutwika who and who nendo nene ya wanengwe mwana wotongosia ni wekie development zindu ilokwika kana it's your manifesto in the dustbin the first day of office wize kwithia wale ja manifesto yonde na ukithia wika sindu ingi wale to kwika twenda mundu straight pala twabika umunthi maybe siasa tenesieka wo ndie baani ba unitwasio twikwasio lakini pala twabika nundu siana sina wea economic growth yendete thio na twende kwithia taxi siambatite na nine wiyo bandu bangi bakwiwa ati tuyali to charge nini kwa kucharge highways ndio nze dunia kila kiboto ulea ni high charges ya highways si just average nundu volume ya ngali ni mbingi o kanini nikenda isuvianzi yesu otherwise tukani kwikia the budget ya kusuvianzi yesu fika highway na ino ingi pesi nundu wa ma international experience andwangi maendete mono na mayaikala kundu sindu isi sikawa throughout the world kila to prevent ni high cost of issues na VAT itevalasi so twenda mundu ina backbone etheba ni bo umile Madela aisie mundu lo census ya kuyana na wind undu yende is not worth being a leader while ite kwithia winner principle usiaise bandu bamwe we focus na twenda kwithia twi focus on development siasa siate ni sinengwe lakini bala tubikie ila kamba mazi ya ngwini kulile kondo utana mbothi baza muno yes. Rondo wenene ngewa development rondo maendeleo kuma serikali la sithi etwabu baya mukamba twethana numbers by the way yes. we amatezeka na baya mukamba I think number 4 yes. ke wingi wandu Kenya yes, tuweza tamanzo ndina abetia indi wasisya kundu kungi kwi maendeleo yes. kwa hone wako Kaluyu ukamba kuma serikali la sithi etwabu serikali ya Moi serikali ya Kenyatta baka umundi yes. ukamba notethekete twitethekete mbusili ila sikibukinge tana na earth siziliteba sikizilito kamba kila kivu ukamba twina uteti enough kundo ta makueni ni matatite senator hadi buni tu monenge kaindo ka right yeah ni mutatite na ni mungu asia opposition ya umundi ilangu lead no mpaka hivi ina current ya kuya Ruto when he does the right thing weka kindu kiseo na Ruto wa vitia President His Excellency Dr. Ruto hapa umekosea wadi the different section akengana osindusizo lakini eka kindu kiseo that is the kind of opposition in reality kwithia hii kala pandu pamwe na serikali lakini meko swana tiku twika the manifesto kindu kimwa azimio mekio na opposition zilengi I think there were other oppositions ni kutwikithia President Ruto este ya manifesto na kumuumanga nuigie kindu kibuku ndane ndeza kwika kindu kiseo onetha ni kanini ewe if we are ready to argue debate and prosecute case ya Kenyan people na ni wongo asia debate siambililie tene nikenda andu manzi kumana president wonu IQ intelligence yake bwanata eno uwezo ena musimamo na ni able to lead Kenya na ena all the experience needed international local. I've worked with the international government I have taught international government and West Africans ni training mwenyewe I have experience in local nye ni ready quick ya resume yakwa among all other presidential candidates na tuinu wanangu nye na avalokano sawa but I'm ready
to debate even tukie na movement ita wa with the people movement na twavika tavika. Thank you. Twisi yoga kigamba zune kilikuma seneta Kaluyu gando ya mai yoga ende mozesi ene nogete kwaku nwe Kaluyu yazi mo bigete tavika na ito batu abika bayi kombeni yaza tubika imwe tu yumetie ikando sevya netu hako na maundu kuma utumani magwino kita kusoma itina wa around yongo mo atongo yi anatu ina mo tondo kona tu ina senator wa county ya Makueni Dani Manzo na mutongo wa chama cha UCP ulani former presidential candidate ogitite kibala cho zumbe sawalile 2017 mwe wa nana na 2017 mwe wa 10 ne Dr. namba 3 Jeff Kaluyu ai namba 3 no wathingilela ko wila inge maybe ni watonya kwitha ayoka na no aiweta nesa kana we no yobangite anwe ukona utonya kuokwa ukamba na Kenya yonde president ndise woni wako ni weva yolwa onene wito wa kione cha omonde ekulio ngwetha ndio saa ende yana kutuma nona mautuma ni menu maingi mono Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya Kone Rastas kitoko anzo mo YouTube Mutongo TV Stock FM official namba ya simu ivuki yone Andoma Radio namba ya simu lamu kuna ki7 ni 0799870066 noti monza kenda nyanya monza noti thandatu mutandao wa X ni @Mutongo TV KE @Rastas kitoko na hashtag ni ekombe ya siasa. Senator Disio kidia kwako be bandu wewe nabika bandu bakwenda kulicha na tembea ndeni na nibongwenda ndinamba ulwa toselele bau nize maundu atu kuna maziasa saingi no twetha na intelligence yo tumananga maundu onde nange otondo saingi wetha maikone ona kwa saingi nesa oliko bandu ikone onetha na likiletina wese ile no namba no kido oitu unena ukaumegwa mosakwa ngabona ngaendo ni dhonite so nina mauvo makana George natembea Mheshimiwa Kalonzo Mheshimiwa Rigiji muno atongo yasa tatu kana mbosa tatu ange ndia mbomekia na za tatu ni kinondo bena mauvo mewatakana Mheshimiwa Kalonzo 2027 aungameta president deputy wake ethi wanatembea na hindi Gachagua aitweka prime minister pena factor ingiukie ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wethukisia Raila Odinga nona wetie kana Uhuru niwe wa musukumie anene na president ende kiuni kivya wetha kana nginya Jeremiah Kioni olani SD wa Jubilee ende ando ingi maisenga kama kakomana onene ndiko manama one kwena Azimio governing council enza manene ya Azimio so Senator Chadhiu betis we miona akana siende negwatiwa na mawazo pia siasa dunia yote isoba gwa ni political party na ndo Kaluyu kaleta America nijo pe na campaign mwe muno katika Democrats na Republicans na ugethe wasisi ndo siasa sia America ni kwa independent candidates na muno mbingi ta UK no nie serikali utopia wetheka no katiba kaitu kekite usakwani tende no serikali yetu na ubunzo ni mozumbe mbunge yule bunzeka lakini bena recall wala mujumbe wa kuni waya mane wea you know no mumba ni jesa hii akenuka na kondo siasa nicho kuna coalition ile nene eisoba kwa katika political parties no bakaendo hicha mane hizo no nyeto ya njenzi yenda mubatiwe muyandikithia chama jenyu okay we kwanza ndio wazemo kama sponsor ndio amado na nandike wana inge muno pyo kuma Kenya yonde mate asia tunenga namba sia secretariat yenyu tuende tukatwike mamemba nundu serikali ndo nauleza umane chama lakini wamakeza ukwata kana makeza ulika chama kimwe kana kingi ndatika ya mwiso no mense quick ya coalition kwa ndo huyu eventually no bahati sobye coalition ndomu na wazize yuti ngathi ndo kuzula netwe paya ekumena womo no ni maneno munde muno nundu nimekuwa ndo mwana wonu thina akuzula netwe kulasimithio kunena sindu magathi ulonji lelo tevo pabetetwa bandu to bandeto na kenda withie ni waina musumbe ona ndani chabina kwayu na ni mwambe kwekala obundu ruto neki ruto anakalile anaye ubinzani serikali whether nule ile kwe usulu na ni deputy president na ni mubinzani ula monene wa serikali la wekalile
na kiu nicho kina mutetheisye eza kusumbika kondu wau undu tuende ni tu kwamba kuka turi brand chama kitu na tuisio ka turi brand coalition nyingi zao kwa unda tika mweso tukasovya coalitions na uneni ula wipo education andu measia menda kwika kindu cha kiima sasa ingi mugamba ni wika kiima menda kuima Ruto muthenya manengane kibila pandu bangi na kenda mambe umukuna munju nundu wa undu Kenya naendie kwa kiunu kiende muno no kethia kusuppress njensi ni kunaetie wo mwingi na sasa tunamba kwende abasa no jikitu maybe Malala utona kwithana wana balokilo netho kenwe na balokile yako betangwa ta SG ndo etino wa betangwa no wetie kana ngashagwa plot yako betanga ngashagwa United ne sisi mbarire na ishungwa na yuni kukie maovo makana timu hizo ni tonyo kwate kana tawe movement ndo etweze natembea ni chamani cha Wamalo etembea na Kalonzo ku maikone mondozi mumendeno kulunja Secretary General usua UDA Malala uko Malala senator akakana atuka senator MCA atuka senator ayua zelo 98 cha governor ana yaku aita cha governor na ni mundu we siasa ambyo muno janweze bana ambyo kitanithia Mbaluya na Mbaluya na mana sioka na wewe ni ugo unakona wani shungwa na Mbarila na no mane kidela motion ya kwenda kumya Gachagua na ndenda amba kuthela pyo nundu muyumbe umwe no kwete motion izu na yuzu wa Masai na yo katuka nyondo yithi yu kondo wau pena maundu maingi maende yu kaulo no ambeta kukitwa UDA na mana amba unenge Hassan akwati kibila kiucha Secretary General Omar yu Malala wa minaja Malala the kailoiza umongelanya na Natabea wege ya binongo teteleka na kalwala na ndwa monde ni makolile masya itheni twanisie UDA fertilizer na bikie wa mabia kwito musie andu ni motukulia bandu bala bae affected view bae Kakamega na hizo kuku imeunda minini na imewa fertilizer andu male yakweza kuona leo yuko ndo bya twindu twingi okethia ona andu ala mekatika UDA mena thina kwina kawende ku na muno katika timu we Shungwa na Mbarile na timu longi wa Gachagua na kwa ndu wau ithia twenda kumbia chama kitu ithe ni kilumu na momombia ilasio thani DAP with ni ndumu na entiteza kwikalandi tusobye coalition yenge na the presidential candidate ule bindani to propose to Mheshimiwa Kalonzo na patilikwa na kenda with ni twetia kipila nundu wa kindu kila kina thina munene vyu Kenya ni corruption nungi tibasa mbingi lakini hivi kazi na jenzi ni natumanije kindu jao yani mine baga nu malele ba jenzi ni natumanije kindu jao itekwenda siasa sio bungu wezi batu ke kaju tunona baba o mashabiki maito maiko nazimo mayaza Kalonzo natwike mukola natwike obungu hadi akenganite wa nyubwe amande zinga jenzi maisha tetekwenda sika na nite kuandikithia kula nite kwaza ipande na 2 milioni nyanya twethe anebo aya senator nikenda tuthifala we Kaluyu ni munengo mwana nake peke nunalikana nethukise Mheshimiwa Kalonzo Wamalwa omathi okundu meweta okoa Kenya umunde Kalonzo asia ndimo court ndeto yake ni wasia kana choice between kuokoa wa Kenya na kuokoa Ruto but hata nieleze tu ingemutumia kwa yake tani kuokoa huyo na kuokoa wa Kenya ndio kilileta kwanza okoa anaanza kayo mende mea ingependa tu kanza kayo wa Kenya mkuje sisi zote tukue Zakayo anyway so it's either mko na Zakayo ama uko na wa Kenya kuokoa wa Kenya yani this word okoa no with the twedelete for coalition kuokoa Kenya seconds nitusovya coalition zao lakini umana coalition lazi siwe ni muandikithia wa siama yeta wazimio nelengita wa Kenya kwanza lakini utenda usioka okoa tio kwa Kenya nundu wange magweta kuokoa Zakayo haya Kaluyu tuyobo kwa yulwa formation yesu ni nawe nuwetete na chama chako cha UCP nondo nuwe party leader na niwende na kwevanga kwanza we asio na debate sio ketene
mwiyumilie vala mukwete kivela cho sumbi umilie CV yaku uwete kilo kwenda ika oze formation izu manzo okuweta team ayo ngamya ma-MP na ma-MC nukuona ta we penya kanata we tobwana na formation izu tunene statistics na numbers ethiwa formations isu ni KK na Azimio na manena 13 million out of 24 million pay really 2 formations pay 3 formations nundo 8 million iva na nimo maingi mbewa kula sia Ruto sia Ruto nisio mbingi mbewa Ruto sia Azimio formation sia nata itatu nundu moni mekwenda kunia Ruto na meenda kwenda kunia Raila me manza a new thing umundi siasa ila siatene ni mpaka sitiwe nundu first of all siasa ila siatene na leadership ila siatene nisio tubikizie nisio bungo situbikizie palatwi umundi tuivala tukwenda etha tuivala tukwenda no muvaka tukile tufagie that house tukile that kind of leadership na vaingo wo while ite kwithia wivo leadership ti lazima it is not a matter of life and death tukwate leadership mupya nundu thichelelo ni kwikata ni kwithiwa tutona kutethia Kenya na matetheke methie mena shorta liu poverty yu maluke kivuma nywe na mayende ya nambe nye ningete ya frustrated ila tu nene otongo na tu yu nene ya ni waki twikata on the ground ni woku tumugua ngoyeta poverty yu mwe kivuchuke kwithie nza inzwe na kukithi wa uthui twanzi yo manzo uthui akamba umundi twamuka twisilitie twaya chao kwa cha na muthina tuya chao ukewa tuivangia wio dinner tuya chao dinner later so twini lakini ngaliko ile ingi siamuka serious isilitio liu sisilitio kuthi nambe ni woni Soviet movement it our we the people movement with a mission to take it back to take our nation back na niona zetu avika tetavika twisi okay tene tina so nenda wize kwithia andu ni mosa this 8 million ila inamuye na manaisie na ni on the ground withukisi wizitwa fulani ma weto mazi akai mundu zwa tuyebu miaka 40 miaka nenda rudi you need one yenzi ethe wanaanzi be after 50 years ilo kona anzi ingi nindi ni miaka yana nyindi tona kwekala miaka yana nindi so you have to we need matpatala twina mo umundi ni mao you menindi mulida mutongo yu ukwendo sovo yu na ni mi business ni tavya ando we have to leave leadership ila yeyo tukwate baton na ndwala matuyemevo mekethie na wo utanambo ikwaza atongo yasu tuweta kwanana na kuma twaisio siasa isu siatene no umundi makwethie kwazia tumbana na tuikwatana na nganya na tuikwatana na nganya no Azimio ni athelile that train has left the station andu mekwenda the former kind of politics umundi Gen Z yaisie ona andu ala matuyevo menena no moma kwithingizia ona mundu akizinthingizia munana enda omwenda they made it Gen Z inaize ndikwenda the old kind of leadership menevo manale olea finance bill 24 nyeni na leile immediately la yokie na January nitwaekiye movement ya we the people na twasia the same things Gen Z kwasya moma koko weto muzi Gen Z maiva before the Gen Z came in I was there I formed a movement na mambo ni mawili either we form the government kana we determine who goes to the government so either way we will be in the government nungwatenesa so we have to continue nikulia a Kenya palama imonze tumbane pamo for the benefit of the Kenyan people na quicker development for the Kenyan people na tuitia andu mundula with our emutongo imuseo nuye ya liula kuma before na then the new has come ona Biblia ya asiakana ila nekana hata sindu siakana so umundi ni mwindi mwima ni kama ndo mamwina so you leave old leadership ila ya atene na mwitu nenge mwana mweko sisi na vethi tevena problem ya succession planning Raila auma alama na mwati ila ngwasi ya conditioning manenge zivalawe maikika umundi nundu Raila uma mama niyo kona ni Raila otongo izie angimeitina kwa Raila uma maiza kuithukizia no angimechao me on the side me nda mundu mpya kunye ni yumba niti and I have volunteered myself I know I can lead this nation with new
experience na with forming a new Kenya na ningo kulia peki lukito wa blue dogs in other countries like United States andu alame na wonu wambe na ningwiwa senator ena woni museo na ene na ekam nutonga mukwenye serikali ni yes nutonga kuithia katika serikali ni yakwa na teko huo na kuithia serikali ni yakwa andu ni momba na amakasi ala twina the same kind of feeling onetha mekiki me azimio penguruba akajwang senator Manzo ngurubu isu we come together for the benefit of Kenyans and I invite them. I will lead. I'm ready to lead and I'm ready for duty anytime. So akamba mazia kwesi uliatanzoka ikazie konde ile kuona yes tuilika you and wasima tuyo ikonde nile kuona makili itavunda kani ile tuina size twenda na tuima nenge ndaya Kalonzo, Raila, Ruto. We are not interested in who is going to punish who. Kwende ya nambe na senator. Nitwalite kwikalanzi wize kwithia nitwapanga Kenya yuki tata. Nundu andu asuma ka retire na nivyo tuitiwa. Yuto kanyua tuengezeti andu ne asu kitu manondo tulimbe. Thank you. Naende asante sana Kaloyo na Senator Manzo Nenda na twambo sisi ene ndena mome ya siata. Nondu ithi no twanena na moto iwe me ya siata ne twanenesa na ndateka nini enda kusoma motomani maku museisia otondo kona vailiu basonge ro inge bana na kwanza naona inge ba meaze Kaloyo akwatie bau tukaongama nake kabisa kwa hiyo nenda kuambatanika ndio sasa nambe ya motomani kabisa nenda watata kwa sasa na soma motomani maku on there we muna ba ile tunakoma ni ngare kwa sia muranga baya ende mukao swita wata na ba keno lubando bau ndize kamwana kana ndilikanya weta wata bala bantu tunaweza ila na machoma na kama ni nashabiki wa gombea siasa ai choma nyama bau ambia aziogeria kuoni mogeria muno na ndio geria senator kaze kuko na ambia kai koma ako na ine kazi ya hizi ngale kwa sia baya Kenol Murang'a County aya kana ambia na Facebook ya Mutongo TV page ya kwani Rastas kithogo anzo mo endo mbatie then wa page so enda follow nikendo ise twatambanya imwe page inge ni ya Mutongo FM lilikana kilungu cha kuombea siasa ni imwe kwa imwe Mutongo TV na Mutongo FM abethu kwa alama kwa saa na nimekwenda kwithukisia nize kwa alama ndete kwithukisia na alama ndete kwilwela mutandao ni Mutongo FM enda download app yetawa Mutongo FM oka app wathi kwa Google Play Store no type Mutongo FM no kwithia app yesu me download itume bundles ni monopio kugetha no enda kwithukisia Mutongo FM na we kwasa kola signal kola frequency itavika getha wende sianza no kwenda kwithukisia Mutongo FM enda download we saithia ni twatambanya imo o you wa download no kwiwe kuombea siasa imoko kisebeni aya woka Facebook na utavia YouTube ni Mutongo TV Stock FM official aende mtandao ni wa X ni @Mutongo TV KE @Rastas kitoko na hashtag ni ikumbi ya siasa. Haya ili titu kende mwitano namba otumani mukuvi batende bi na namba ya simu ni sipa ukioni noti muanza kenda nyanya muanza noti thanda tu tuambie na mundu kwetu wa Steven Mutinda asante ngala kwa Lovi Kalonzo au manu na Raila mutuko mutoa na ke mundu unaitwa Kana Toto asengala kwa Qatar vamwe kabisa asanti Roy Water Supply mwana wazeta wao azeza yangala kwa sia Roy Bernard Wambua maratane vo yaza pamoja sana asanti I'm watching nikiwa Katangi town Judy Ndonge Kana Toto akasio kaingia akasengele sema senator Kitonga Manzo no kunete ya Musio Ben Kitangata Rastas ngele senator wakwa Manzo munona we mukulelelo wakuma emali kuthi ukia necha ukiende ni silile vaunaona mombeta modhanga vaunziani ni ova mulolongo kasina Veronica Mutuku watching live from Take Christopher Baluto Kenya kwanza ye imara yu Ruto yu ne 10 strong tavya maanzo Mike kutinda kiimani na kusioka ukambani mama ande kura kuo ya Nyanza na mwandani na mayambi ya ngalekosia sugoi undo Ruto woka mwingi na point yake na kemondo kwetwa ya Meshak tumaniwa ambao kwa maikindi
kidogo Misha Kimesha yasengala kwa utawala asanti. Mundu wetu wa mchokozi ni mimi, mwana wetu wa mchokozi ni mimi. Raila Noju akuletea kulio. Felix Mutua tanga kwa mlolongo asanti. Watermelon ni Raila, mchokozi ni mimi. Who is Raila, can someone explain to me? We kana toto. Honorable Danson Zeki yase Rastas tinia manzo sana. Manzo ni mutongo wa kwama kuweni mwenye maekane na Raila pio akunie siendo nai vyu Kalonzo asembe weka ya Raila akunie siendo nai Albana Mativo nzo mongeze seneta wa kwa manzo na imwe mambeka nai maye yange wa ya Raila nondo atesete Kalonzo muno na kui ni kivuthia na kiuni kivuthia kwamba ya mukamba kwa uma nene Kalonzo ta undu kulika serikali ni tulika serikali in 2027 ipate kuvingwa ni ula Mativo kuma Kalawa Mboni ila numo haya live from Mboni Kitundu ward ungenozwa Mboni eto apita mwema asante anduma Mboni wakazululu Garissa ende kwa hatia John Mutuko Kalonzo musiokania ende na kulika mbaini ingi ama ande kula ava kwa Kalonzo nde matani sio ni kwani ODM nio Azimio UDA ni 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 bundi naelewa we. Okay. Mukangi wa uso. Mwana wa ganga uso. Ambi angelese Honorable Jeff Kaluyu. Nakasio kenga kasi akamba tutumeka na ini Raila. Nakasio kenga kasi manzo kete Kalonzo no utumeka na onatwalea. Na ende kana toto mundi atumite mautumani maingi Ruto. He always gives us fake promises. Edward Kieti Erastus ke diamanzo nengomba ya ukamba na ake Kaluyu oka kwa nangia Kalonzo akwatane na Kalonzo balele manewe ndaya uzi acha uka hakwa nangia Kalonzo no isaidi awe songia ngona mwana we uzi ukona kuka by the way after this ngona tunene yoloa ndongwe situ ziwa kamba na unity yetu yo kamba toimina na minoso mama utumani imwa songia enda tunene kiuchamba yetu ya mukamba Mukangi Kaluyu edha na maono masio nondo ekalete usungune muno Peter Mwanzia yasia always says Kalonzo Raila makwa ya Kalonzo tosha find other ways of addressing politics in Ukambani. Okay, economist Theophilus Madendo, we need a serious contestant for the presidency. SKM is just a coward and very fluid. I prefer Dr. Alfred Mutua over SKM. So ni wake na kemondo noitwa Mulwa Julius enzomo uitinda nesa kwangulie manzo ila Matiangi ukaungama na Rikiji Kalonzo ekita isavu yeva nundu Raila akethia la running mate wa Ruto running mate hizo ameandika kikamba kwa imagine you running mate running mate we asante haya Joshua Muril bas niko ndani nikiwa saidi za Athi River gotea John Mwema. Okay, wazeka ogedha ni ya Peter Mwanzia Kalonzo will never be president if Manzo Wiper continues to play those regional politics. Nicodemus Misili Kaluyu wegeta ovwa ya zegeta olonza muno otiele sana Okay, Jonathan Buva Rastas ngedesia tongo ya su okay jisi Lois kwa ndavizie mwaine mabibye anzie isi Facebook naona chabena mawe kungale kwa Facebook kwanzia isi naenda via Lois ndavizie mwaine mabibye ni ulawa wikedia kana online yi sawa be serious manzo be straight man about Kalonzo we hey. Jonathan Mbuvani no tumani wako yona mbo kila Erastus ngedesia tongo ya sumo no. To my opinion, SKM should be careful, especially when delivering his speech, not to mix his followers. Since he declared himself the opposition leader
I saw some people from other tribes taking it positively. Have also listened to different analysts, and most of them, they say SKM is one who you can't predict because he can change his stand. Yani SKM leo anaongea hivi, kesho anaongea another different story, contradicting himself. I have also heard them saying he lacks an alternative solution, and the reasons he can convince Kenyans to vote for him. Senator Maanzo and other leaders should work on that and ensure whatever SKM goes, he has sufficient speech to convince people. Different regions have different issues to be worked on. Those analysts also said power is not given, it's taken. And lastly, I heard Mil Odhiambo trying to bring an issue in the parliament of having a broad-based government majority whip, and I can't remember what he was calling the other. What does that indicate? Aya, asante. Tumani mwasa monoe. Nemwe makuma muangala kosia kanaka kai. Okay. Indi Senator Maanzo watata kukenga mbai. Brother Chris sinioni wake kithuku tuyimwe kumbeni kedi atongo yasu no itavya Maanzo methiwe na wi munene kitumi tuyenda mai vetania matambia mandai akamba onthe moke bandu bamwe matungiani iliko cienyu bamwe ni Chris Moki mbatha kuma ngaleko cia Kasambani ni Mombasa ula pilot wa ngali cia ukwaju mukamba typical. Asante Steve Ngene Rasis kedi atongo hii asu kila nisi mheshimiwa Maanzo ni musele kumanya mheshimiwa Raila no mheshimiwa Raila akengie Musumbe Kibaki esa kumuona Kasarani na Musumbe Moi. Mheshimiwa Raila akengie mheshimiwa Nyachae amwetele mukawani esa kumuona na Kibaki nusu mukate. Mheshimiwa Raila akengie mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Mudavadi no kumakuni Azimio mezo muona Kasarani. Same happens to Uhuru and recently anakengie Azimio na siendesa kutoka na Musumbe Ruto mheshimiwa Maanzo atuye ayase ODM members manalige serikali on their own until recently when Raila admitted President Ruto requested him kwa yuya mheshimiwa Maanzo yivo. Aya naende Lois ndizi vaidi hata Lois okay niona nina challenge ya Facebook kidogo lakini sawa tu. Asante nambo kwa mbongwa miangalekoni no Nicodemus Misili ase rais ula ukete 2027 ni Kalonzo na ke mundu unaitwa Peter Mwanzia Kaluyu. You are my mentor, you say it straight. Kenya need people like you. Okay, haya na ke Patrick Masila nesoma motumanya 5 oka Facebook nigenda nisembe ngaleko ya YouTube na mwene mazinga ninaona otumani wangu ningosoma MCA wa ward ya Tulemani tunaina ake wachuma bano mwende yawe mwene masinga onaenga leko ate vai kumbini vai kumbini. Asandi munono ndo tukwende na kutukwata kwako mheshimiwa Chalo Mumo. Patrick Masila, Honorable Kalonzo has never stood with his words, and I thought this time round he would a bit serious, but there's no hope. Otedi wa mukamba ukesela kwa mundu unge inditi Kalonzo. Honorable Maanzo, take that to the account. Usuni mothuko mwanga yitwa Reverend Patrick Masila. Haya nazi nisomo tumanya 5 suno mwe Mwana mvugo mwanga ina na kemena. Niwoni wake Kama Biblia neza. Niwoni wake nzio kilwa atongo ekai ukengana Kenya ndika sumbe kwa ndika sa kikamba gemwe za mbandike ya chumo ndika sumbe kwa ne mundu ukweta uwo we kaniekele webu ndibange naye melomo. Fred Mbweka tuyimwe mupaka muthia wa Kilungu. Asante. Miriam Makeba mutua umundi nye ni following greetings kwa Honorable Maanzo. Okay, utumani umwe wa muthia ni wa mundu kwitwa
Facebook umuthi na kilo tumani wa kunondakia nondo umuthi ni anenga challenge kidogo be motumani ya muno na mambo mbaya ende be otumani umo wa muthia na wona ba etwa Kabi Sky. Pesa ni shetani, and that's what keeps Wiper members unstable since they are paid by other politicians to fight their own tribe. Muthang'ma being number 1 followed by others. Even those who are coming out now is just a strategy to look for money in 2027. Kaluyu usuni mondo mo kuona inyumu kuko yuyu eje kitumina zene tuonene luamba ya Mukamba na unit ya amba ya Mukamba. Haya yakano no nisome motumani ma YouTube YouTube ando inge ma YouTube bala mwende no sia asante sana aino getosa simu kwa namba ya simu ne fukione awa kona simu ile sewa TV na radio nigenda tuiwane akatuke ba YouTube niambie aba ondo ni wanamwe motumani ni maingi muno nenda kuambia na ula waambia otuma waambie nengi ula wabika waambie tyo wamba konewa mwana wambe ekane zize no ni Alfred Muamazai ni kaseka na relo tuka kwa mana ngawo ya kilo kwenda kaseka ka iko zayo kumbi keda number 1 de Alfred Mua de zene muai kana ne mua Masai Ruto akamanya akazinda na Kalonzo ona ndailete kukona siasa nondo hizo no a smooth walk over. Okay, wani wake Brian Mulinge ambia Kaluyu huku si Amerika. Hata kura 100 hawezi pata. Nakatheka bado na tuwataka. Akasioka uliza Kaluyu akona MPs wangapi hapo before aongelelee Kalonzo. Okay. Benson Musembi kwani nyinyi Wakamba mnatakanga aje? You just talk nonsense always. Nani mwingine mnataka alimane na Ruto kama si Kalonzo? You Kambas waguma wekata hapana. Umetusiana vibaya sana bwana. Ndi ginaguma ndwe onotumani wake naka ku edit muno umanganete muno Benson Musembi tio sio Moses Mutinda Erastus Kalonzo oyu no tang kigamba cha mabande ga na Kisongo na Kiswahili kana kewoyo Kalonzo oyu no tatangie bati no tatangie ndo andiketa ikasa ibyo bayivinda na yu ni wona Waiguru ni wambia akaiweka umana matumani yaza ingia kwa mwaka live kuiso komana lot umani tebe bina chitu mona andi so mandi kwama haya. Honorable Manzo is one of the bad advisors for Honorable Kalonzo. Joshua Mutambo, David Mutinda Erastus tabia Manzo ni senator kwa indinye ni dhata muno ni Mukamba ula ubwa Kalonzo. Kana kama ningekuwa na uwezo ninge waonyesha. Hai. Munde mwana vitisho muno chande. Ndio munde namna gani? Elijah Willie Kaluyu, listen to me clearly. I plead the energy that you have put together with that of Kalonzo and Manzo to bring victory and liberate Ukambani. Thank you. Robert Kimilo Mbovo ala mathengea nia na Kalonzo Manzo ya bano mamutavye ayeke kwekwache Gen Z muno nondo kila chama kina Gen Z siacho na mbinge tisi ya Wiper ni wavakatheka kauwe Kitui West. Asante James Mbiti wewe Kaluyu hata auwezi kama hauna hata mtu wako mwenye amechaguliwa. Okay, no kutabia ulwazi ngewezuzi ya kana na tongu ya nuve kana chao chama chake. Sethi Nyamai Rastas Kithuku salimia Dr. Jeff Kaluyu na umshow watu kwa ground wako nyuma yake. Thank you. Okay,
Brian Mulinge we. Rumana. Aye katwela bau. Brian Mulinge. Kaluyu ete usumbe 2027 akagwata. Emwe Daniel Mwemi. Ndibamba na umonde muligete naye. Damaris Ombua. Mr. Kithuku ngedese our beloved senator Maanzo muno. Noi mutabya twe etina wa Kalonzo mubaka mwiso. Nuke tosa simu etina wa motomanya 5. Atano meoka. Aaron Mainga. Kaluyu he must be a joker. If it has changed its meaning. Bernard Munuve Kaluyu oneka kowe motome ende kowe motome kula ne muvese Kula kwe muvese 2027 kula kwe muvese haya Kaluyu no kwa address keu Pastor Caleb Mutiso Kaluyu kwani we kowe na miaka 5 uko above 50 years uko above 50 ulikuwa wapi? Hai aya Kaluyu no geza hivi Yesu ongea Yesu yakani some motomani 3 mamuthia aingi ba mwigeta kwezi wakalala nje kitumi ukona ngo selano ndo scroll down Sara Kilonzo egirothe wakaze leo sina maoni wasalimia wote asante Sara Kilonzo tunaye na brother wagwa Juma ba and ambia nondo mienge no kutumia ngeli nina siosie naona ina moyo kuombene nina kuona no siokie nitha nezi mashabiki yala tuambie na mwana tuzonge jamo Richard Mwanya Kalonzo tosha Raila kwisha utumani wa muthia kanambe ko edit show kidogo kanisome wae Elijah Nzomi wangu Joshua Nzoka Mkamba lazima aongoze hii Kenya. We utumani momo ndimena madekania. Nendosa simu nengelele simu yu. Nendosa simu sienyu. Yes, simu sienyu ni songwenda yu. Nikando sile twasongana mbene ona masama endesho muno. Nenda before midnight we say they need trauma ko toisi choto sa simu yu yes pena mundu wiki 7 hello Mutongoi ndina wasengale kwenu yes Lois ndio mwewa ne mwewa pala lakini hapa hakuna Jose hakuna sauti hapo ndina wase pe mundu ngwe achao hello Mutongoi Mutongoi ninena nao ninena na maji wambua ateo maji wambua kuma mwala maji wambua kuma mwala bogelela wase maji wambua kuma mwala nena ukuja maanzo mukuli no kwewa maanzo yoniti muzila ungua Kalonzo chacho ngamera byo Kalonzo kumuzuku mae tondo natiyo weka Niko yeye binda Kalonzo ando ndo kama ivatiti ya chama aimabata ndeza ticket idada ambao uzovya kwake hata unauzovya Kenya yonjata kwa ujibongwenda manzo atutungie atutaviye exact chama chawo ibati ambao uzovya nyumba yacho na ndwala mebo magabi zovisha Kenya yonjata aha ne mato Kalonzo ni munogere ya no neroja Kalonzo ni muzionake amba watu tukuru badadiditi asante haya muvyamo no Matthew simu ya Kele ande Lois ngale kwa yakwa kumbongelela wasia kidogo tu simu ya Kele Kaluyu ni wailete usumbe ne motizo nzilo kuma kelumelo netele simu ya Kele hello Mutongoi hello mwapinda atongoya neza tyo iwe Mutongoi wati ndata neza tyo iwe
Muzio Weta wata kumangala kwa yeva. mwenena na Ezekiel Mutinda wa The River. Karibu sana mundu Ezekiel. Kaundi ya Kuweni Yes. na manzo izeneta wa kwa Muzio. Aha. Kitendo kimoja la jago daita pao tu wa mwala. Waiva ni chama choka mbani ni maedu jendete. Na ni chama kito motongo cha Kenya. Ina ula waiva ni andu ama viogi onzo ni mamu baluka kia katika nomination. Kito akwati aenda kunya atongo ikuma katika grassroots ya sio. Makaambi ya kuta certificate na makaya ma certificate makamenga ya ndu aluma tezendeka na INMB. Muno mona ju ayote vitu ene muno ilameka. So you can know you. You mundu ulawe kaloyo. Mutabino kukwewa. Aka nengwe opportunity aka join Fiber maka mwita katika ningwe sebo maka nene ake. Aha. Kweta kwe Kaloyo kami help. Okay, asante Loise. Tafadhali mundu uyu etawata. Akakwe education. Wambiye neza inde wambiye omina nai. Lakini no azeka loyo akathi Wiper no kwitha itira byange waya. Na nibo twamina kitu itha twenene yolo wa unit ya ndongo isio kamba. Simu ya katatu. Simu ya katatu. Aya. Kalonzo ndio president wetu John Mulei. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Bwana Kiduku ati ndata mwa. Nesa Jackson. Mwana na Jackson kuma katika sia Kiambu. Aha, karibu ekombeni. Omonde ndo noka yo wa muthia. Ndino kaniwa muthia no kakombe. Asante. Okayu. Gelecho ndani ya nikindu kima Kalonzo takevya niwa unaindie Kenya kwanza. Tivya tuendete no mwita watermelon kuku onje nikimwila twa munengia. Nito neishia muvyano ndo laila none yona nijenua wenda hizo na kwatukia. Ndo nevinda ya ODM Kenya. No laila wasendie tika Kalonzo wasemba. Okay. Jumu zima mola Kalonzo otuonije. Teke kwa jamotani sioni. Ndaili tono njui Kenya kwanza. Na jama tota wasioni manzo. Kenya kwanza ya vile na murama nuna nini kila kintu chono ilo na nene neza jumajikoni mena Kalonzo na yake so ya kuka nji kaene ambisoni wanawe nini nene piu murama kunena kintu china wajije Kenya kwanza ni nzelu ya lama kwa Kalonzo aji serikali ni mbona vuku inatongo ina maana kule mwato ni kumelea kwamba kutezi okamba tukakwata chindi zati serikali ni niki makono Kalonzo na Kenya kwanza oyu Kalonzo nonga nyorondo kambike na kachoke netina ndakatoni kwalioka na ni mutungia mubyano ndo nunalile iveli lona ninga we kwa Kenya kwanza indela le ito na ninga weju na Jackson uko nando enaile Jackson okulia ye akango kulia Kalonzo akabendo kaundo bwe tina wabendo kiye tamba ya mukamba takuta we mwatei wake we hata akabendo nyane wawo nenda Kalonzo adi nande yachembe na tumanya mutongo ina kungurumwa la nekina wake teko numa kwa Kalonzo no batana ticket Kalonzo nda batana ticket ze chama pe management ya chama tiwa na eze ni batoneka izama yikala indina yisikia mundula wa ilite na wema na chamani ulinga mazendeze ila uiva ndono nengo za TV ketu utaivite kindu chamani onevyo Soviet hata ningi nuri kwa makwani jamii ya chama no kwa jo nengo ticket okay milioni ndio ya chama walite kwa nitia nikanone ngo ticket ndono twika uyo mutidona ya chama ndo aniki umpa kani ngola wa niki niyo ya chama asante Jackson ni achapa yeki kutukwita mutani sioni onele kukinda ya Uhuru Kenyatta na umaseta ukiacha na Kalonzo ayatoba ya na kwenzi na tobo imara kamba kwa kuja atukulie neza vyo ongani ya Raila twende ya Raila malai tuivaluka ni kata tu mchende
wakatinda ku studio yake even Raila na Ruto akapita zaina vya kwacha yuko kile vinda kila Kalonzo kila tukwenda Kalonzo nonga meilu na vile venilu na manzo memo kwata kuoko nye ndio na wonzi wa Kalonzo angurumi ya tongo imweki muno mokamba na manguruma digai uruma sio kama kabeta kalaka ya makazi kai kama kanda kaituteke. Thank you Jackson. No nene muno kivuku lakini neze wenga wambingi ivinduka na kile kwachi wako avinduke na kwa tukuoko neza na tongo ya langi na tuikinde usimu tongo wa tongo ya kibaki na tuona matunda masi. Alright. Asante. Akatoza simu yake na muvea Jackson. Kumanga tukosea Kiambu. Sasune dai hadi kabisa kwa Kalonzo. Haya. Otumani wa miguna eno geta kusoma. Wenga tukosea China. Ya wasio wasemba. Mutongo TV nake kia ile emoji si ya mwaki yani akanite tolelenzi. Asante kindu kikwacho. Hello Mutongoi. Mutongoi. Ni nene tenao? Nene dasila kuma baya ebuboka Tulemani. Tulemani kwa mbone? Kwa mbone. Kwa mwezi mmoja jalo mumo. Asante karibu ekombene. Asante. Jue. Mawoni sume na Mutongo yusume ndaje yebula josumbe maseo. Kaloyo Kaloyo. Agine ndumwe ambe ya uleza mutia. Ndanambe ya babange. Akuuliza muti kwa ambe ya uleza mutia. Kwegao. Aila mioba akamba uzonia MP tikewa niwe MP number 1. Tikewa akamba yo governor tikewa niwe governor number 1 Kenya. Hii alisita lakini yuko ambia kuyoleza mutiba ya mudia. Yule kindo kidina. Asante Akinti kulo kindo chake leki. Weta. Kalonzo. Niwe kwa Jensi. Ajon Jensi ikawa kama president wa Joy. Na ke Kalonzo mlela ba. Manzo no kuzunge. Pali mapene pa. Kwa ngolilio manzo Jensi ikaunga ndio ni supporter wa Kalonzo. No kuzunge. Lakini yu Kalonzo akasupporti Raila ingi akoka na Kalonzo ilibu. Abanga bona kelekana. Asante sana. Kelanya Tulemani. Asante. Aya wamudia. Kwa katesia Mutongo TV ni imara kama simba. Nikasina badha kwa katesia market. Asante. Kithuku Manyaka na Jeff ni musumbi ukite 2027 ni Joseph Kumathika Kamenu. Hello Mutongo. Wamudia. Mutongoi. Mutongoi. Unene na mawio atito kuma kungi nimetavone. Karibu sana mawio atito. Mwana munene jue. Ni chako cha Laila Ndio mutula makosa kui jamani cha Luto. Kuizi legalene. Kuizi legalene. Nundu Laila wa maneye. Na Laila ndo aijime andu make kembando nande mbao na kini latita wendo aijenda kandu make mambo baiteka. Wone mundu wezo zobe andu make. Ni wezo zobe andu make nundu watoto lilia kezumani akwikitigesete. Na kwe maendeo no. Na maendeo maingi. Na hivi akamba nindie zete na imo na watoto lilia mazaku. Mazaku ni nyo ya inene mbewa ilogi. Na mazaku ya ili renda ya kwikitigesete tena onambewa kezumo. Onambewa Eldoret. Onambewa Eldoret. Nundu ngona lelike kaya zile mazaku bai mazaku ya yenda zete. Nyendio na akamba Tatu kati kalo benzani Laila la wigalia cha Laila wendo aje na isime ando make. Ubenzani je kalo benzani ndimande omata ni chiona Laila itsemba. Mawe watito no kuona evinda nibikie okamba mapendwani otawa otongo. Okamba. No dibindwani ota. Na uwe zikalonde ni wete zikingi bini wakamba.
ona keka Kalonzo na batmnyibona maminister na ya no kamba Kalonzo ataitie kukamba uwenwe ndiye zilikale ni tiye zao na maendeleo na nyene nona mutongo yutu Kaluyu bangoni atuwe namo ni mazeo byo na Kalonzo jao mutabya ekotinda kazi elutwa ya jalutwa emuthuku kuni kuendea na umwaka mama ande kindu kingi undungure negwa Kaluyu ya jao wina maundu maije na keka imoja Kaluyu keza ile mama ungana nake maka kamonyo ndukuko maundu make winamo lakini tati kana balata lutwa emuthuku lutwa ile tende na umwaka ogona no tikati kuona kuloka ati yundu kwenda na andu meana lazima umeta njenzie onamo yes umwaka ambata leo bakavyu kule we mina umwana muzumbe yaweta waluto na akati kidogo na laila no nizo na akati kidogo na no ni ye Kalonzo aweto ndo wala ila eno kameka lendi ko Kalonzo ake ndo ayendo kinya mkeli mama kwili eke kwenda Kalamatani zione eke kwenda Kalamatani zione ndakatwaje ingiteta myake ngitibikemaka ndio tetele to tinde Kalonzo like bawe Kalonzo malije kana matutongo etya Kalonzo no kutabya kana no etekeleka kulikamo asante mawe watito ni watu bingia lozi sio tu kabile bautiwa asante aya Erika Dr. Kalonzo for president akakulia kulio akeke monji zia kutheka mbe wa 10 na akase he must be joking Nixon Musyoki let's not mislead Kalonzo he needs Raila more than he needs him even Kibaki needed Raila Miguna ni ovanga takosia China niende na ku undergo permanent head damage PhD Omonde ndikoma it's almost 5 am morning lazima niedhukesie kombe manzo tunangojea pay bill lazima tusukume Kalonzo 2027 Mugumo tree must fall nawe pay bill ne wenda kana aya nezoma motumani wa manini tumani wa mheshimiwa Chalo mumo ne waetie ngosoma neona tomete na mona ongeto anja kimawe ungalekosia kuyamboni ando mambo ni omonde neona mwendene kombene kabisa mwainge mono Nixon Musyoki Kalonzo if you want the support of Gen Z stop dilly dallying but tell them straight before someone else takes them aende tumani wa MCA wa ward ya Tolemani naende ni Chalo mumo rasa zingelesi atongo yasu omonde debate nenzeo nienda utavye uwetekana Kalonzo nienda Kalonzo ndesi masinga esi kunena sanzo nienda umatavyu masinga me ene nuwe udwa mwene masinga we Dr. Kalonzo ni muthoche chamani cha Wiper ena maoni masio na akakwata na Dr. Kalonzo etha ongela vinya kivila kikoka musi kwa mitoki mbai ino yenda kunena na wase umwe Senator Maanzo thocha Dr. Kalonzo okay ula umbano ugete wa kamba ngewaya inyuo yasa kana itavika you know isinga yani Chalo mumo nongi na weje singa ninaondoka netele nuso ziemeza kwa kuniani asante sana mheshimiwa otomani wange wa mona onge wano mwana oyo atasiya kibila cha kuya mboni etawa ndo etasiya kibila jaba mona o kithungo ketondo tiwo etatinya ngolwa hi bro gedese atongo yasu muno please remind Manzo that Ruto is not a president to undermine Kalonzo evangetene na mayeka umukenga never view maweu ngayangala kwa siya mboni nemo bya muno jake maweu ondo wa tumani wako naende nemo mbetekela tunga milebau mautumani ni asante sana ala mwetha mwituma mautumani menyu nisini ya ingi ndina asoma onde indi na kwata mwanya ungi tutamini tene ngwetha ndisisi mautumani eli atatu hai hatongo hasuti mwene ndi maumya mawoni umo makule makule maingi Senator tuwe tuambia na kuti kana tete baba Kalonzo ndo akulu makulu maingi bayo mundu akulya na ni mwate wa Wiper we Kalonzo yakwati Gen Z na Gen Z ko umya mundu wo atielwa va na makulu yalange wakulwa mwanya wa kuyusonge ekana mbisi ba kwa Gen Z nda kwasya kwindi
kwinthe imayu na kene kindu kithetwa muno yulu anthe ukethea andu ala independent member of parliament ni mwaingi kwi alama nyibiwe na siama nithea musumbi ulo nyibiwe ndasumbikicha atau mantha yumbea na nivongo na Kenya yukite nini sinjensi ya ingi makaunga ma independent na makakuniwa kula muno ni ene nthi nondo injensi ni momenthi to mayiti cia ndukula na saa ingi maima kunesia kula lakini mabigie bandu mathata na menda nthi yitu ithinesa aingi mekalite moingo takaluyu aingi me alama support jensi na jensi mbinge sindi cia muingo ona ite ko na bave mbinge muno na bumba no mo momba na mendwa me 1.2 million ko no ni maika effort ya kwenda kuandikithia chama na kega serikali nene monuba menda maandikithia chama na kendo kina vina nundo on the nando oe na nando mesikila mekwika na nando matona utwa ambe ya Kenya kundu kwaza ko unya kwa woni wakwa ningona jensi mena uhuru mena freedom ya kuungamia musumbe wo ya kuungama independent ya kulika political party na ukwa wetano gwo ama mekundu na kundu mano yumba netie mono mokite finance bill ngela saa sita cia biko ilabu ciombe Kenya zingibete ndo zingibete kuna ina wa Ruto must go is dateka nima kwa hiyo zile timu nene na ni timu tutaumelea na nengi no timu ila ya sisi ya batemu musumbe wo ejo ingimata kunia Ruto kana makakunia Raila na kila ndo makulia alama ta ibande mose ibande alama ta kula mose kula na makenda muno me katika decide table nizo kenasia ndo ndo negwe mawoni na no negwete mawoni ame makwaka nange makuwa ngo na sela Gideon waendie kauni da thina ndu wombe aendie na timu nini na ngaya munengo sindi nizo kenasia la mose wa umetia jana cia Israeli Egypt di pamana cia masio ndaila ciekitwe na bitha wanga yula monete pe andu maisie ithete ndau zioka Egypt kulatene kala nesa tukaya tukabuna tena koi kundu mose tutwaite na nitu kwia wewe unitithale wethe ona maina mwikio kana kwi ngai wethe a mundu enda kwikwatia mundu wewe ni muumbanie mundu lai kwata cia mundu okay na kondo uyu asu ni meiwe metenge baya kando alama ta kwenda kwenda safari na mose na nthia tukana na mamelwa ko unya ndikwenda kuwa Kalonzo ngo kirito witha nio umolo ase ofisi chama kila witha nacho na ni masio mawoni na ko mundu wese kila kindu tuya laika hiyo ndate andu tima vitio komanda tupetasia ngekela ndo no kulia umaumba na latu bangite makamba alama ndo no participate most lakini education mbe wa miongo kenda yulu wathiana tiendete na monesa ai kumi ni matalatala yu asua nini mena message asu ni matalatala ndo nde ya athamije amamelia na wenga yake twautone ya usio tukasumbi kambe ya Kenya nundu ngainwe ta musumbi te mundu tetia na te mundu tebuthia te mundu temonda kila ke bautu ke botha ni kwa ithie atuke kwana ngania ndiacha kana tuicho kanetina kwa unjensi na options binge na choice binge basi binge to na kunyuba no ili ke chamani anamenda ulikawai panduka mathoja na makaunga mana ivena na ingwe tekala na mutumia zuwa batapika binda certificate yes wewe mundu abuita munuka muno na mwetu manengeta i certificate ikula ikathika maema na wethe ya mundu kaula we naguo baya chamani ni munene muno ningwenda ku encourage muno chama kikaenda musujo mutheu na mundu la waetwe nandu ainengwa tikiti ona balabe cia ibela mbige cia ya la mwai musujo we ko delikilwa nandu masia maingi uyete candidate week mundu tange siasa nange si ubongo mwingi na siti ukola mwingi na ikalata kaingi lakini jensi maikwasi ai undu wenda muhingo ukethia ndithi safi ukethia andu nimo utata muno kuna kila chailu kuina corruption kuina sindu cio lusani makatata bio na kaluyo ni wesichu nundu ni wone tondu kula iko no ukethia andu mayuko na kula meonge kwanza ndimo mekukita usangia ichi ama na kusangia candidates
ila nziona kana chuka utethi amthi yo Okay. awasangi wana guya account tia tusangi yawa izemba na mbesa ni wonie akanu maruke wone honia Obama ayetia kula ata na mbesa na mpaka musangia account ya ine muno niwe gwe yuti ndatete twe paybill number ya Kalonzo noto kweza usamia juu twe kalende alamenda mu support mamu support lakini wete kala kanole ndi ya Kenya ni ndatu muno ni Ruto na ndeo benduka ande kuthia ndete na hii no dhatu usu iden tukwedia kula ona tunaye ya Kalonzo takatata uchoka ingi ukamba athiuka ndete takamwigwira na kuna natambea tumwigwa ukizimo juju kwa ando ingi muno matana moyona kila Raila wikia ona afuasi make ona lama umita mushikwana Alright. kwa ndo utuzijembe tuzijane dina tuzitangitio ni aiti usinda Asante. Aya. Thank Dr. you. Jeff, wakule Thank you. makule maingi pyu. Yes, nakulo mokolo maingi. Na wewe wole Wiper. Nilike my wiper na also na Aya. waninya 27 president. Yes. Na aingi mo itina wakwa lakini twambililie just a few things. Pe andumasia kana ningwanangia Kalonzo. Uyo motome. Na usuti tiwo ndikwanangia Kalonzo. Ukamba twimathina maingi makivu mocha mawoni na kwithia twinanza na ngai ndai na unyivu wa umanyi kwithia asia maitu masia atongoi maingi Kalonzo ni mutongoi na angi no atongoi twiaingi na vayo kitumi kiu cha kwithia tutetwina atongoi ingi no tutatue mathina ma ukamba kwa unenda kamba atongo yala me ukambani manzi kwa accept akamba langi na atongo yalangi katika ukamba andu angi mazia ni ngulonza muno lakini there nikuisela kila kintu ngwazi akita wa conditioning masoe no ngania masitwa ana tano ala tutuye tunenea yuto nene masitwa asu we wanu lonza you are joker lakini mekwelewa kana no utongosie kuyana na experience yaku nunu wakitumi wewe mundu asia koti America sure koti America ni wakitumi siasa siito sia mema ndutu kalaka kilwa keva yanzi nundu maina international experience na thank you senator no kunene katika experience ila twinasio nzisianza na this and that he recognizes ona kata wasome enza ndiamu kulia muno yes ni mutembe umuno so kundu kula kungi ni tukwata experience nzeyo niyo tukwenda kwete Kenya yuba andangi masiasa mayadi nzisianza masome Kenya makekalo Kenya na ima madhao kiaoba nikenda tupanue undu kwithia kubwana siasa ino twinasio ni nasio tisia kuti America sure nenda kwete mawoni mapya na maundu mani undu sindu sikika international nundu to you compete Kenya wide we compete internationally our youth are competing with American Europe na kila bandu kwa nye nungamite kwa UCP yungamite na nasia na 8 million ya lamata ako na kula na kuongela ala angi maku join 18 birthdays you ni almost 10 million twina 10 million na twina leader wila ni umba nitio lead kilikiu ni tui ready kosa utongoi na tui kosa utongoi tuipanishi mundu in fact I get offended ilangu uandu mayasia ngania ni wali totongosia ngania tongosia niki twailite kwasia ngania etongosia nundu wa maendeano manifesto yo ilio lakini ti ula umangite Ruto muno niwo mutongoi yuni kuisilia mesilia maninangi UCP nenda kutavania kanani a national national party T actually regional party ila tuweta all the time nukamba ivye tuichani changamwe kula kuya moto kabyo na tui ukambani ukatulani everywhere na you know everybody na also makanisani na pastor wako mutuni katindi mwendwa ni mambo ya muno kwa makanisani tulikite muno we are national we have also gone into idaras sia uko grassroots kula tu the atwi na Wiper na kwa kufuatana na Wiper in fact nye ni ready kudhukuma na mtu yoyote na ndi ready kupunish ilani the president wa Kenya kana dikwazia ilani the president wa Kenya nikadhukuma na kila mundu manzo ni watu indu muno na ni vata nake is a very calm guy ni mundu mpendwa kwa watu wake na nini hizi tukadhukuma muno nundu the former generation ni kuretire
na they cannot beat that. It's going to happen. Nivye tuitiwa utiwa wa utongoi. And tuelite kwekati. One more thing, tuelite kukwithia tui around a leader. Kwa asia, tuelite kukoles. Kana kwithia tui around Kaluyu. Tuelite kwa asia Kaluyu nundu, wonduna, ni wotu umwenda. Po uwa governors kanoke uwa andu ma leaders mayasya nganyano wonto no tutongo tongozi na agenda siana simite ni university sisomete siuthukuma indi siana sia kukozi bwana hata ukwasya no ilewe na ile sia village yaku na wenda kwa ati ya mundu ungi waisometa sia niki twelete kwisilia differently so twenda generation new leaders so vandu po join Wiper nenda Wiper ini join nikenda sike ila tukwita kuvindwa nyota na nundu twati yo Wiper no ila tunenea po uni moke UCP na to sovye with the people movement ndio mini tuithukumana mo manzo ni ready kuthukumana ku whatever we can be able to come up with na ni kulia ukamba ni wonzema join UCP nikenda methie mena ticket ila mo complain maina sio tukama nenge ticket na tukethia tu ready ku compete na nina pay bill yako ya UCP tukanengane na tuena yo lakini tukanengane musisie social media na digital ni mundu very digital kwa musisie katika social media platforms siakwa tukamenengane ona itu to raise pesa idionze to raise ukamba na tu raise Kenya na nikaendoma na UCP ni ya Kenya nini naambie kipendela chako cha UCP Migigo Island we approach it from the south na twathitwa amba kipendela chako kutumite ku tuizilete kwa Raila tuendete Mombasa tukite va Central na you know we'll be able to go forward we are ready to lead ibinda yathenge tukane na izu ngakweto ingiwe to presidential candidate thank you 2027 ready for wazi twabikwa kulenga yukethe 11 yes thank you yes exactly the point peke nunene nawe atakiucha yuloa ngwataniona no wewe akamba ingi mainene yake u maiya Kaluyu yalike Wiper na Kaluyu no confirm Wiper ni mama ile tomo join nikenda makavendwani ota yitu enene yuloa ngwatani okamba kiuni kino twambe kwina kumala twambe Mutongo TV thano likana 2021 tuyambia kumbea siasa tweona kuba watu enene yuloa ngwatani okamba ngwatani thano likana neza siasa cia 2022 baime kimano binge muno ti yangomi indi ni ya mwekanisho wa ndeto undu Mheshimiwa Kalonzo wa Kimawane Mheshimiwa Ngilu Mheshimiwa Mutua Mheshimiwa Kibwana vindezime magavana onde imamukonga o mukonga ngale kwengi Mheshimiwa Mutha mwese ya maiwa na Mheshimiwa Mosela wase ya kunaika ni twathanaikana Mheshimiwa Manzo no withe kwanzie mwakanengi atongo imaitu mo kamba nondo bebe asese nego mainene ande ngewesi muno ya kutumwa matumika kuba mabalanike nikenda mundu ngioza advantage ya kutongo ezele divide and rule wese ithia no abalania okamba nikenda wese ithia we no akwata mwana wa kukwata andu amwe akwate kulisi yake au sosie kwake na we akwata aithi na ba okamba paitiwo na thina nukona kiu tachokitha muno kitumika na nibinda ino nibikiyu atongo yonthe maukamba onthe pyu onethe wa chama kiva matungianie mitwe bamwe mitwe nzama na mainene na wasi omwe na mayazi ethe wanengania etha ni rastas ni wetu atuma uzino wetu ukwata mbau tuithi onthe nginya mwisho kana cia kiu ni kindu kikuo chambie tene na tongo makamba ona gume binda yange na mbolu malo matwa kau na ona binda ya mulu mutese kwa andu mamenete mulu mutese muno na mamunene anai na ndia shaka na yu ngelekania nzio ti akamba ingi muno me Mombasa ti akamba ingi muno me Ilobi alikuli ti akamba mande kide kula me kula mai bandu bakwinuka ibinda yasi kuku no tezela wanze ani kana binda yao kuna kula no ile kuna kula umie no ile kuna kula endete kiuni jona ka yu akamba makila sianza ni Mombasa kisio kilio kama cha mbunge cha ungama matunga matano weja kula sio nde kama ungamitie mundu umwe meme ndo moza kivila todo keliku wose ta kivila na ela meza kwata no banini ni masinda ni ba mesha kabaka nene muno Ilobi tali tanda tibila yini ba Mwanza ona sia ma MCA sia kelabana lakini wewe da ela mawadha waungamite kwanza baungamite kao mwingi muno yanu kethe akamba ni mama kwetana ngada na mane manenga bombesa ngenda kana nge ikula ngenda kusinde mundu ungi na yetikila aunga meze ndakundu endete andera kuwana nge mugambo lobu ata wembe
Uno mpaka ndo akamba mono mono bana no mpaka utwesilia inge tambaye with it uno bana na nondo uno to na uleo thala wethukizwa na ondo tumeme tunenete obaye kumbi ni wethukizwa nokwigwa to cia uno kwigwa mamo maende to ndungi lakini with ala inge maende to ndumwe Kibaki abuthiwe muno ko lakini andu manyere na andu mo ne mamusubiye myaka 50 kinyaza kusumbika kuma ela walikile kibela nta MP aneze kusa kuma ta musumbe wama malete na ngimetikilite na lam baina woni mathi nambe kuna ndakulia kamba lam na woni tuthi nambe ala omutalando maina mose meka leobu lakini tukeza kuona na zanu na maito semekana endera kana mukamba khameana khana nundu werekera kana leo na agency ne yukie na tribals chao regionals tuleke ndikoswa muno manya negwa moyoke ka Kenya inju lakini ndazeka ya mwiso agency no zikuza kuwadwa beimwaita anika lakini zikuza kuyanwa kala mundu azoke ko akanena kiko na nundu ba uno votwe na vindane yetu na siasa za yuke 2027 ikenda silu ngwete kala kana Raila timo bodo alama wetu ngwete kala kana Ruto nundu no zumbe na instruments of power atatu meyumba netia muno ma Kenya akakuna we aminge na ndingi makazi mabayumo ende andu ma Kenya andu meme bina kwe andu onde andu nimekulwa katiba kaitu kiasia mwene nditwa mwene bina sovereign power muswawambe wakatiba kaitu nandu ana bakandu mama ne mwene bina idete keteto wolelwa kanini idete andikwa idete andu ni ya thukumi mandu lakini unweze andu moga makolwa kana ne mame bina makona au mundu unge da mwene bina ndaingwa bina munduzu nicho kekana mundu ume endo aneke yesai na yaza yundu yaini na itumia asikale na itumia majeshi lakini ni unethe undu parliament yaki mana ya kwatwa mwaki itaya kwatwa na ti parliament binge ibe bagwa yolwande yana ndo mokie mbe wangili manele ambunge masemba mamitia na ya vegwa kukonda wa ya mtoka ikimagi wa kukimangwa uzuwa bina wandu wazongea kuli wakamba ando moza bina agamba moza bina magano na wia tukenda na uno alama uno metenge kando twakwa neza tukamasyoke na tuimatia tukwenda tuimasopya atukenda mbayo ndo amukamba inenete na wazi ivyo ndo tujumbeka sai ndisumbekanye onangeva nyaina ungama ivyo ndo tujumbeka lakini nibenda alama kuungama maungame baimundu no batwa tuungama kipira baimundu no batwa isopya chama ezu ni demokrasia na ende twabika bandu mundu ethima twenene na wasio mwe tuyata bina pamwe nitu ikwenda mheshimiwa Kalonzo ba ukamba asante timwenda etike kulanza adiukite emunenge support na kamba na temunenge support na kamba kwanza ndo alange memwenda muno kundu akamba memwenda nitwamine masame tumenda eli oine masaya eli andateke kwene mathela ubutwigite kumina Kaloyo twiva ukwa yoloa ngwate ni okamba senator ya zene kindu cha kumatene kuyakamba mome uno amatomea the KK ikima kibodia sinuke kichuno bisa sinu cia muthembozu otondo nene nawe etakwe kundu wesa aithia kwi amome kwenda kutumia andu amwe nikenda mani andu wesa aithia ni mwavalane kamwe unena na wasio omwe no yungu kuli ulwa maendeleo kamba wambia paikindu indi kuonge kwikindu lakini wazee mbinge sienda ikwate ne onetha petha na division usaithia ni ala anini nimo Mateo soma ithangu ni mwana ano aingi lakini usaithia ano aingi ni mali ga serikali ni na ile mbete suni yaendea ibinda nibikie inywa tongoi nondo wi umwe kati wa tongoi ile mbetani yo kamba usaithia ni mweka lande ene wasia nyetakalo oyino tangaza takano gwitike bala cyosumbe mwashima Kalonzo no tangaza no gwitike bala cyosumbe maybe kwo ange mekuka manzo yazi wenda ikwetia kozu ni tumia maybe kwo ange mekuka mease no mekwetia mwikona ebinda nebikie mwikalende itatongo inyonde mwasi molote mwasi etha ni Kaloyo niwe etha ni Kalonzo etha ni Ngilo etha no longi na inyonde mwe kwata mba umondo mwe
kusonga na mbele. Ni wanena ndeto si vina si imwe si tumikao kamba kila sana ningwetikala na sindu imwe sia nitikala na manzo sindu mbingi we nundu na tuinduta mundu but undu wasia kwithia kima chunu vi na kuoneana pedi nuisi competition isu yukanike nikuisa kwithia some of the leaders metu sa nimo na maitono recognize leaders ilengi no leaders iswingi yasia nundu ni recognize na kwa nona andu makwa twito no kulecho kwito no kuthiki wanzani kwa ukindu kimwe twambomina nichu kiunu biki mena na kurecord na twanzi yo recognize leaders ilengi na strength wa ma recognize wona monze mekala bandu bamwe basi ni na recognize Kaluyu na recognize Kalonzo ni na recognize ngulubu ilendi na tuchamba kulwa ni no alama zitwa tutinda atu sakolite monze no atongoi na mayonge la atongoi alangi matenondo wona mekalanzi lakini the minute wazi anye mtongo wakano ngilu na Kalonzo na Ngweli atatu then the rest of the people mayuko recognize kwanza ino pamenewa so and alama tu yotongo ini evi wana makwithia mena succession planning zeo na ku recognize upcoming leaders manzili kumaweta memeta ukona matekoto cha thini nundu andu azuti tatongo imokamba naoni mezi mena vina wa ku organize na kwika movements. So that is where the problems is. Ingikuona ni symptoms. So ku recognize the leaders na paimundu koleo thukuma na langi nundu chelelo ni chao ti kutwika muzumbi ulogo izile kana chalo jake ni kutwika muzumbi uzue mathinani manene na pena vina kutwika muzumbi twali tomana undu tutethia andu maitu niwo utongo iwaku unenga wenando undu wasia we the people kwena nondo katiba ya mbililazia we the people vina we anduni kwa ukanengwe vina ni andu wa matethia ti aiwasi nenda kivila na nenda utwika muzumbi na tuyanengwe muzumbi lengi na nganyano wotu ye muzumbi those things are irrelevant katika mutaratara kula tuendete kwa umambilili kusoma kila andu makwenda menda what is on the ground tax wiyulu cost of living yulu diaspora indini end of corruption sindu ila tunenea now ndukolo kana kindu cha very important this is very important kindu kita wa secret ballot na nendo some dia kamba monze in this secret ballot ona ngonenge ngiliana milioni yana na anasiasa mengi mayenda au kita kindu chu ona ngonenge chao ballot ndisi itwa d photograph DID ona ngonenge mbeza siana hata wako nakula popote ndi somana nonge wa kwa unikenda wize kwidi andu ni mamuka ndukatate kutewa na ile ilungu 30 si atesa wakimbibilia onoka nengwe chao tiuko nekula local politics ni local etha mundu zundo kutedia kwenu musi kana kwa address kanena mupango wako kwenu mundu zuti leader wako ni mu leader wako local develop kwa utu idheni to hold our leaders accountable. I keep on talking ni chao tukuika on the ground sindu si aulo kutuika president anybody can be a president problem between a trust and honest issues 90% of our manifestos are the same. What is the problem? Mundu alikaza dikali ni agina kweka sindu ingi so twenda mundu la nena akika na we find an honest leader who will lead us to Canada. Thank you. Niendato mine mautumani wa mani nibyo nondo mwinena ni siasa ya mautumani azeze ngimende no lalamika to mweto wa Edward Kieti azerasa kwa ndaiya soma mautumani ma na ki ma kila mundu be ati aingi matewa kisungumwa kwa ndaiya sionde kwa me kuona mautumani orone otabisene maingi ntimina onde lakini nondo wa demand yesu egani siyamo mautumani kwa metuki Peter Mwana Mbenya ase Kalonzo is a traitor to Kamba people. He and Raila is one thing, they play same game. Hakuna Ukamba iko na shida kama saidi za akina Kalonzo. Ya jabayo bandu Ukamba nebethi natangalikosia kwa Kalonzo. Larry Johnny Rastus Kamba votes are approximately 2 million nationally. Mathematically, presidency is won from 7 million votes and above. Ask Manzo where and how are they going to get 6 million votes. Tondo matiuma au Kamba, otherwise wacheni kutubeba ufala. Mweni Chris Mwema kethe kai ingene Mwema kuma mua SK enda
kuma matane sio enda kuma matane sio navute ataimake na imandha atai angekuma masako. Steve Ngene Rastas ni ngakulwa kava kuleka ni mbiti wesi ete maeo kuliko kwewa ni mbiti otesi kwa ivinda yukite kusiema na ngite siene ukamba 2027 kiivo. Haya kwa wale maanzo is Cherargei more of Rick G than Prezo. Haya motomani nisoma angi manini pio nikenda tumine kwesila ili itatu kenda imu itano Mutongo FM Kalonzo au me ukamba athi kwamba ila inge kaloyo ayakanena kwasia na kwasi kwiyandu aku ayakana waziyandu aku ne chamba 90 ya ne kai tuvila. Asante sana nondo wakwatia Mutongo FM. Siasa za Kenya unifurahisha sana. Yani this time wanasema Raila die watermelon. Aki maanzo kama bado una support Kalonzo nitaanza kukambenia my dad who is your best friend Mr. Nicholas Makato. Ngalagosia akatomu na akatheka muno. Ni James Mutoe Rastas Davise maanzo kana Ruto ni muhimu muno pio kwe ana Azimio. Ruto ni hatari muno kalata na Azimio kemo kone make na akama mucha monopio. Kede maanzo muno kwa masiro ni Justice asante Kaloyo ni wailete kutwika Musumbi na nawete sito yake na indi motumani elemamu dia Kalonzo yakane na Raila ni musaliti na itembe ya Kenya yonde chalo mbaito uangale kwa siya kikema na ndio monde andu mambo ni ingi muno ya kuombeni. Asante sana ana chalo mumo ni wewe toko ni kambeni ngalugwazi wa matabia methe kuombeni. Asante no zio ndo akwe ketha wikyu chalo muno zino no daitha muno so watu ndaendia kanisani ame munde we kumbi musia hizi amutia kuma kitui. Kalonzo is coward and also mean. Ruto used funds to convince voters but Kalonzo campaigns were dry. We don't like words without actions. Asante. Haya ni watini na tata na so mama utumadi menu YouTube kidogo YouTube. Anduma YouTube bame otata. Atuna numbers cho Samuel na kashoka ngilo. Naona akiingia UDA awezi support Kalonzo na maanzo kaa ukijua siezi pigia Kalonzo mimi Ruto tosha. Okay. Na mondonge wenzo miutumani wa Brian Mulinge Masai wenzo mie Barnabas Kesaulu ni wenda nasoma wako yase mbai ikwatane mbai ikwatene nenga waenda ya mbai tuonetha tutofautiana kimesi ile tukwatane itu nengwe ndai yamba itu Kalonzo 2027 ya sawa tumechanuka tunatembea Kenya yote na Samson Musyoka kanwe wa muthia Kalonzo athauka kate sia oteti nai akelila nondu ni ivinda yake ya kuovosia ndi ya Kenya akelila nondu yune ivinda yake ya kuovosia ndi ya Kenya. Pastor Caleb Mutiso tutachunga kura wapi vipi? Aya tumine senator masamero mayadala midnight teso yabira nitagwa message ya monde mando na ondo we mukambo kwazia nakunia Kalonzo akakunia Ruto we mukalenjini kwazia nakunia Ruto akakunia Kalonzo nundu ni muto na kumwekea ibendetwa na thina munene muno wa trust deficit kethia kila mutongo yuane na kana kila manifesto ndaisa quick na wanango munene muno wa mbesa cia Kenya taxes na undu wiolelo okay male wa kulwa serikali no kekani enda kukanisa nda minielelo su twakadamu yale taenda indelu lakini athukumela ma serikali maandikitwe ma permanent secretary na muno la wa mbesa methini ya Kenya muno na meikondo mekwenda na andu medikile kana male mwa Kenya ni mabikie mwiso ona kikia imbai muno kitibo na balana ngiti namba kuthala vyo konuje ningwetikela kana Mheshimiwa Kalonzo na tembe kundukula kungi eko kamba na no ithetu mutunga au kamba tandiasi ai mukamba wo ndembe kura ndukaloyo wawe tadiwe ni siri ukakuna balokenda wenda ukona yake ima kuna ndo batwa wenda ukona yakwaka aka na wenda kuunga makivila ungama ndulo ulo kwora Kalonzo ataende neza
ni wale totoni otongoi wo kamba akaungama akwethia ni waungama akamba unyipota muyumbe kana MCA akanyipota senator akanyipota governor tikamba kutambwa kana ni wanyipwa ndiasia twetekela kana tule ndini mbenduku Kenya ni bendukie kunethiwa na revolution na ndikacioka netina andu makwere kwikomboa yu kwou ila andu makwere kwikomboa maundu magenda meli kukomboa Ruto ama kukomboa Kenya, kuokoa Kenya ama kuokoa Ruto. Pauno bayitu pau kiuni choke kenda ke siasa ya 2027 na nenge nitokweka chonda kala tutonda kweka na tuikulia na kenga yende pina waga na ngoto meka nundu asumbe monde maetawe yulwande nengai kana kama beta na ndiasa nenge ma one monde nitukwenda na kosa na kenda withi ni twaka na ndio kamba ndio Kenya ndiaze binda yeyu mugamba ni munenge mwanya muno ni mbai mbinge nundu wa kwekewa atongosi ni mu byamo no senator wa county ya Makueni ndani Kitonga Manzo imeza kwa ndwe nayo aya Dr. Kaluyu tumine thank you so much asante sana kwa edukizia mama Mutongo pamoja na Mr. Nzomo na pamoja na Monana Manzo kwa kwithia pamoja tuinena maundu ma utongoi wa kamba na wa Kenya pe alama kwa sia ethati Ruto ni Kaluyu na ngethati Kalonzo ni Kaluyu kwa unu nitwelete UCP ina nitembete Kenya Mombasa Kisumu even Bondo na tuyazi atune migongo nyendine kwa migongo myself lakini pay a lot of rejection na undu senator wasia Kenya ni sensitive na ndo ni mapikie mwisho twito Kenya ndi senzia natoka leo senzia atongo so izuni automatic verdict kana Mutongo mpya nukwenda kana Kenya muno ngulu wile tu itongo asia Kenya no imwe ugethati uno no umwe mekanu my PNU my rainbow kindu cha muthembozu kwa uno nguli imwe no gethega different eyithani tukwenda maendeleo different no mubaka tusenzie tusenzie atongoi na vaima kosa ko leo tuika president in fact ona Allah katika Biblia Jesus Christ was never anything Yesu ndai mundu fulani lakini ni watu ikiamo no mundi Muhammad vailiu na atongo yangi ona mandini maya tuika president yeyote lakini ma influence kwa hiyo ndo alama sembete no mpaka kama tuika president mama no ma influence Kenya kwanzi yengi tiomba kama tuike sindu sia muthembozu na bocha NND na on them and ma Kenya majoin Unified Change Party na andu Gen Z nina meta twaivo matevo na moka kwa line agenda sio tuyevo tuyaigwanite mokie kwanzi yengi kwa uni na platform ningu manenge thama ina chama masembe all sorts of positions na kwa ngama lead ngama guide na ngama somethia kuyana na siasa ila ni sinamwe masi ati ndine experience ni semba president 8 years ago noke the ndumbizi ninya ignorant kana ni ignorant so nitu kukwata na ndu monze ma Kenya timo kamba memo kana thank you so much ngai amutethie na atethi Kenya karibu ingie kuombeni ni watu na mesa kwa ona wegete koti lo muneza yeto no kwa mesa kwa mbingi so endo kuikuombeni tugwa mesa kwa so enda othona nge mesa kwa Yesu mwanyonge wa bingoka ndokwa kwa bae kuombeni twende nondo ya muthia twa inagu thank you twathanie twekiwa yes tukakwa mana bano aya Musio Kimaithi yako ya Kaluyu ako sawa for president 2027 tosha aende Brian Mulinge ambia Wiper ichange jina so that it can be a national party naende natia na Mheshimiwa Kalonzo asia National Liberation Movement something no I mentioning in the Muthembozu ba sako story for another day nitwende na ku improve lakini nomba kato ndo tuyo muno asante tulwa kupindwa amazi tano ndo na uko na we mwingi muno itaketo kingi aya tuwe na Dr. Jeff Kaluyu ni Mutongo wa chama cha UCP na former presidential candidate ni waendie nginye 11 kwa hiyo tuitalo kamba amwekate wala maendie 11 Mheshimiwa Kaluyu ni umwe utaleka na Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Ngilu asini atongo yala ukamba maendie tenginya 11 na makako ni wakula na Kaluyu ni wagie namba 3 na indi senator wa county ya Makueni ndine saiwa tokuanga Mosumbi haya
ela kaungama maybe tuketho nake we ndona itharani mechi anyway na indi timu bya muno ni twera sasa kithuku anzo mo ni mubya ndo agosese kumbia siasa nginya muthia kwa twatambania twabika bau twithia ni wachuma ukite twekiwa yi ikumbini ingi ya siasa tuye mesa ne bakila kipita kiende kiwanzani cha uteti chuma kiu chonde no ndo maundu ma uteti Kenya ondo gochete no wona momenda maende na kumela okila evinda na atethiwa ni andu kauta kwa ile kuombea siasa twitha timu nene Beni Mwaka ni muvya muno ndo akumbanya ngewa yenzi wa muno ya kuombea siasa ndini wa vilingi wa mauvo mukuni wa visa ni Joseph Kawinzi director ola watu wake 7 ni Madam Lois Muthama na ndi Lois ndizi radio ni ndizi director wa radio mondeno Sam Maunda alright na ndi Sam Maunda aikithia kana Mutongo FM maundu mesa wa sawa andu ni matukwata nesa kwesela Mutongo FM Sam Maunda ni waikithia kiu mitandao ni mwene mabevie Joseph Kireka aka Ndongoi aindi graphics ni Winnie Ndonge isinio timu ya kuombea siasa ila twetha twateria ndisa nayo namo kutumia imwe kwa imwe kilungu cha umundi tiwanesa